much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Hvman. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location of Abesim Park Junction. Fanamba ne Abesim, na wankasa frɛ, na obi another one, na memo bi kasa me frama, wankasa frɛ, na beti dimi. Akwaba shonko enkoma obibi asabre wajibre ehwe Too Much GH ebutiofo ebre aso se ensema wodo ayetimi abo ano no yede besomo ahwefo eni etifo bebi amwo bia na ene Ghana omanyimu mu ayehye kakra enkoma amanfo edi wohwa Abesim ensem no da so ewo nkomo no emu atese na no yenuanom a wo wo omancha no womo kopie mu wo ho kobisebisa manfo ti won sem sa twetwa won foni kakra edipaye no mo niam no di sem mo de beto dwa kire se ye Abesim kromafo no womo da enna womo didi so a enye ye sanse sesi ano ehu kese pa enna eye asem kese si wo ho na o twemien santem nie ade beje womo so a womo brabo mu na so mo asetene mu nyama etimi asesa na ebiem nso no komofo fra ene so ediga na fo ye komodie emu ene eye bosumje lake ono mu asem ebi esi eye na woche ewie ye inu adofo no bi ekos wo mkoji omeni nyoba ne be mam wo mkoji omeni omo ne wo yonkofo na ekoye na omo dwari wo nso no mu no na tese wo makono eba ya wo mo ka senk wo mo yo ewo eye lake bosumje no emu na omo yo we ye na tese obi anwa sepe na we nti etu ne obi afa ne bebi a wo mutu a entu na ese omo japade akam a eno akwe asem kese a eda obesi ne wo mu edenam eye prayer camps a wodra wo mo srese nyame be wo mobo na eye wo mo japade akam no se obeye fima mo se de besi ekire no etimi abaso ebiem nso no asemba kwa esi ewo ya Africa mu a ene Ghana so etimi abepie mu ye nkomodie emu ene ye Guinea kudita esi wo ho a jese ye wo mu mampeni President Alpha Conde etu na de so asa ache no a soja fo abefa man ebu atese emu nkofo so enya ni jebi ade afaunti sa ensem nyensa we ene ne ye bedi wo enkomo biebie mu na tso bi etimi nya wo entiase na Guinea nsem ye mu no krampo no Ghana ha odifo ba ko wo ye ntem o hye honkom ama se nkom hye no sa be mu nti obe confirm e de ato abonti ama se obi ehun sampa oyodifo pa ye bedi wo so no enkomo kakra na ye be rank bono na ye de eye Abesim nsem no na hyasie kromanfo wo mo ewo Abesim wo mo de srede abeto abonti se wo mo kro no mu no se si ano mo ye hu pa e de mo ni titu Alaska bebi a asem no eye Richard edi ewu no ewo eye nkola miensa na woche miensa ntem ni ewo ku mo ye ya na ehun se meda abonti no sa bia won ma Alaska won no ene sesi ano nkofo wo kira wo mo says esi o mo didi ekra ayedin wo mo ntimi didi bia because wo mo soro se eduane o mo koto ikrampo na me de beto so ade am o mo krampo na akwete de nipa nam ene ye de eto so sesi a beto ja so wo mo kro ni mu no ye ku nipa twitwa nipa nam de she fridge mu de se bia ye hu ade am na bia mu nso no eye bia wa na Richard Pia wote no mo kira wonum nya yesum wo mo ko ene wo mo ba aye bibi wo wa tese wo mo edi ehu pa ene tikro no ma sa aban ene mpedifo ne mpo no eye IGP ni police adwuma ko nia wo ma pe bi anya afọ won atwa nipa ndodo na wo metu efikro no so eja kro no amana ba yesa mayokro na wo mo nsem yi senam di kaka no ye nuan mo wo omancha no wo mo kotwa ho mfoni edebaye enche makohwe na yetie nsem awodo wo mu na ye kono wa wo hwe eye ye live program eye live
se na sifa te no ntu nkomodie ya ye di no wo mu bi enti na se wo do comment ba na ebiem so to nkra e de afi adafo no mo so beti aba on board na djibede ne ye amana konkan enti makasa na ewie no na ebisofo ye nkohwe eye video yi embassy a Amani share medical catcher say me wo eye Alaska baby a eye abrante wa wudi ni no ekodi ewu no ewo wo hwe eye abrosan a esime nsabenkum tenten so yi a na chi na abrante wa ne te wo hwe wooden structure bi ne ye atwa efie no compound no eso aposifo se me yenko eye ne papa fie die na so ho no kodi opam ne papa ehye ne papa ne ema ne mattress na wonya akwan edi sanya ambransem ewo ho na baby a me gira sesi na die eye abrante wa na se abofra yekunu enam so me ma mo hyede yo amen yeah that's me jiri se wadamfo pa ene eye abofra ne papa madam fro no shema me ehu hia pa na papa ensem yi ekoso sen me wadamfo de menim so betimi a kire mu ye de ma me kan bi kire me yo me that's e friend Martin Esubontin amti Alaska ha enokre papa no ye madam fo na mbeye mretie na me amini ha na me bae na mbetete nsansem nyina nti ye ne papa ne nyina na kese ye hwehwe akola no atie ni nti dakro be na otwemie ne ye tese ya hu akola ne hu no ya hu abranti wa bia ono so na damfo no ne fridge nti fat na ya sefem nti media time amte asem kra de na ekobo be dumie no sa na asam na si anopa kra ma police fo abefa ne yi nti hu abobu a na gira se ye nyina ye di ama police panyini aba ama mpanimfo bebre regional police ayina aba nti enokware nti die sesi a ye ne se ye da Ghana mampani ase da IGP ne mpanimfo nyina ase se die si yo mantia na omu nyina aba de hyedin na omu nyina ma ye nkuranshan nti enokware nti haye papa no ba bia omote nti wo hwe a kwan ye free ha nyina menim se ombeteki dia free ha ko ba bia papa na ti nyina de eya de ankola na patro ho nkola no omoda ha nti omutimi free ho na omaba ha free ho ne obai nti se mo bisa me a de menim no na wo ye na damfo die na kire se eya de awon so tebe me so me men mu da ye nyina metimba ne nchen anopa ne anwumre bia yetim ne kasa akoy wadamfo yi ya na woni ni di nkoma wo ka se ne mofra no abe man charge bia na se the report bia ba se obi pese wotata wo man na se obi eye o musa de no aha ande sa bibia de eni ho nti de boy we ye mfumu so a che se de si ye nyina no wono according to bra na de bra no sabi de menim no fa ho no se waye no ho se bra no kumo no oye no e surveyor a che se nsase ho nsem ne da ho nsem ena we no susu no kra no de menim ne fa ne se ono so bia wo pedan ana bia utim de sini so ema ono so timi direct de wo ko ho na we sansam no de nyina bia de menim efa ho nim so ye widi ni sa aha menim se de bra no oyesa no ye widi ni sa aha na area ha what in penny samsan so ye kun obi ana se bibisa ai matibi ye me fa ne se mfie be ye me nsani ye kumfla ne bi wo ha aha na saas de no so tasisi me kura no ebi ato me be ye mienu e wo ha me driver ni ama me so me free kwan so ba na ade asa e ma me hu obi a hu me na okoto saa to wura no ade asa ma ntimi anyina ntimi kokko frɛ obi e ma ye baase ye mehwɛ de mahu ne ye duru ho na nipa ni ho ama obi a me so me nim no kura no o ma twene sekan e wo no so e ma ye gye ne bag aska be 1 million na ewom egye ye enti sansam ye tete bebri matibi sa sister bi so kura wo ye wo so me bi wo ye ho ono so saa mo gye ne phone e ma o mo twene sekan wo so ma sister no kura yi pra na de twa no enti sansam na de koso wo ha pa koso sa na ya mo report ma police for oh the tian say ya wo community ya committee ayi a ye wo ha ye nyina ya ji nti minim say de esibia de
sɛ me ni hɔ koraa me so madwen sɛ asɛm si deɛ ɛdɛn obi bɛ report ama police ni me jitum sɛ wadamfo no ɔyɛ assemblyman wayɛ assemblyman pɛn ba sɛ sɛ ɔnyɛ assemblyman yɛbɛ deɛ ɛyɛ asɛm a ɛyɛ asɛfam sɛm paa nanso so monhyɛ den yɛdam ase yɛda Ghana man pɛne ase IGP ɛne polisifoɔ aka nyinaa yɛwɔ awerɛhyɛ mu wɔ mu sɛ atɛntene so ɛbɛda adi fii sɛ obiara ni asase so a ɔbɛkɔ adwuma bɛba a yɛbɛkyew ba even deɛ wadi awu no koraa sɛ ɔwɔ yere wɔ ba a ne yɛkye ne ba na ne ba wu koraa ɛbɛyɛ ne ya nti yɛgyina so ka sɛ yɛsrɛ mo sɛ atɛntene ɛna na ahanyo because Ghana yɛni saa nsɛm no saa history ne da ha ne yɛyi na sɛ yɛbɛba sɛ sabi obi a ɔkɔ adwuma ba ana obi yɛ sɛ dia na ne yɛ ba wiase bɛyɛ dɛn maba ɛyɛ koko fuo no mu abrante no kodi sɛ nyambrasɛm tutu fam a nani mu adeɛ mfɛre adeɛ ne yɛm hyehye no tutu fam ɛde ɛyɛ yɛmadeɛ ensono ne adeade egu mu no koko fuo no mu ɛna ne mi gyina mu ɛwɔ ha no wohwɛ koko fuo no sɛ ne tie ne kwae bretuo kyerɛ sɛ ɛnka nkɔwo mpo wote area ha mpo a ɛnka nkɔwo enti no wohwɛ papa ne ba no papa no ankasa asɛm ne to no a ɛne fie no ɛne ne bɛn nanso so nya adeɛ sɛ obetimi akɔhwɛ sɛ bibi saa ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ɛwɔ mu sɛ enipa bebree ka sɛ wɔn mu twam wɔ hɔ a wɔn ho ɛte sɛ hɔ yɛ nyan deɛ nanso so no wɔbia ɛnka nkɔ obia sɛ yɛ nipa ɛna yɛtutu nsono ɛde ɛhyɛ hɔ sɛ me no wo kasa deɛ abrante na de dwuma papa saa area hɔ nyinaa ha baabi a camera no dan pɛpɛɛ ɛna kokofuo no ne dan na chi pɛɛ ɛna kyɛ sɛ wodi saa anyambra nsɛm no na ɛnti yɛ amanya ne sɛ wohwɛ a fence wɔ bi ɛbɔ mu a fence wɔ no da ɛyɛ abrante no ne hɔ na de bɛfa ɛyɛ ha twitwa mpampuro ɛde ato ho nyinaa de mate mpo ne sɛ na kyɛ sɛ nsuo bi mpo da hɔ anka wɔn timi sɛ bi ɛnom ɛde yɔm bibia na so papa yi mekyerɛ ɛyɛ Richard wudini ne papa ɛna wato saa fence yi na obi nnim deɛ baayɛ a wato saa fence wɔ yi yɛde mpampuro abrabra saa ɛyɛ kokofuo no ho nyinaa no na kyerɛ sɛ abusua yɛnyɛ investigators ɛna yɛnyɛ ntembuafoɔ enti yɛntumi ɛngyagye deɛ nanso so sɛnea mekan deɛ wagye nkyerɛ obia no fa ne saa ɛfa ɛma me mesrɛ wo ne deɛ mu a wohwɛ a mpɔnkye anwi kookoo mpɔnkye anwi ɛyɛ bɔde a anyia bɛdu mpɛmpɛn so sɛ yie nanso so no papa no ato fence ɛde afa ho fiti wɔno ne fie hɔ na ɛde abɛfa nkyɛ sɛ obi ntumi nwura mu ɛnkɔ ɛnsa mma plot no wa 4 plots a kyɛ sɛ wɔn nyinaa wato ho ɛne ɛwo ntumi ɛmbɔ nwura mu ɛna wabɛhu bibisa ɛkɔ so adwenkyerɛ bi mu ɛka ɛno no mesia afem afem ma kyɛ sɛ me ne wɔkasa nyinaa ewusia agumi ɛwɔ ha nanso so no deɛ tie bia no na ɛwɔ sɛ yɛdɔm nti no yɛtumi de bi ɛbrɛ amadaakye bi wo soso wafikyire anaasɛ obi bibisa no wama adwen akɔ so na watumi ama yie so ato yie nti sɛ me ne wɔkasa deɛ me gyina Alaska abrantewa no area mu hɔ pɛpɛɛpɛ ne dan no akyi hɔ baabi a anyambra nsɛm no ɛkɔ so ɛwɔ hɔ menyina dan akyi pɛ deɛ nanso so manya baabi a megyina wohu kokofuo no mu a wotutu ɛyɛ ensono no ɛde ɛhyɛ hɔ yɛakɔ sɔra ne awurawura mu na yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi agye ɛyɛ timamufo a wɔn ɛwɔ ha adwen sɛ deɛ papa no wɔntumi nkasa ɛsan ɛyɛ investigation ahodoɔ a ɛkɔ so enti no mpanifoɔ se wɔnka na no ɛmfa ntom kakra
boys bi wa mo ye adwuma boys bi wa so mo ye adwuma and boys boys bi ye adwuma wa oye surveyor this is any no more day back. oye surveyor okay now is surveyor masa nti nyama bi ko so nti ana oye surveyor ma ha ana no ne ye adwuma ana we twa bia na nti ana from ni na mon contact because na na ya wo Abesim na ana ana surveyor nti so mo question me am say who say na say me so buy na no ba top of first the class boy na gina na me ti ni nti ma gina ya make ma be na o so ye bone ni ayi ha nti me hu say o yes I know nti fi no mu nti me aha boys we na ka sa na mo Mason je Ozu kungo ya juma gonda bara zare na ozu we mu na Mu a na say ye kan de atoso biom say abrante ne fie no ene na ewo hyei abrante Richard appear within no me de bia meka so ye within san say wonya within ya wontimi enku nipa twitwa wo mo atim fan toto rubber mu fa bi nhye fridge mu na wo nhye wo fie enka say wo ye footballer enti wo ye within papa ene ne fie ho ana ejina wo hu de un say police fo mienu ejina ho ya wo mo de eye Omo airbo ban wo ho se ne bi kan no ne gate na se ne fence no kra no e wooden structure nti mo twa mu mpo a enka nkwa wo da se ye di sa bonus fo sam sei e wo ho wo gina wo fie kra na wo enfa wo ho hwe security door e no wo de a share door na no nti no e bed ne pa se wo be ka se wo bo wura fie ho na se wo ye bibia etesa na wo kra no kan no e twa mu kra mpo na hwe wooden structure a bom futuro sei enka nkwa da e na hwe se ne fie no so ate ne ho akwa akiri wo hwe aye distance a ewo fiti wo no e de ko fie ho a emu twe kakra nti no wo de ko dede wa ma calipo ni pizza ne nema se wa ba no de bibre wo na ko wura dem ho de na kire se ne kan hu say your last prayers nti the fie ho na posifo ekoi 24/7 years aposifo e bo ban wo ho abusia some no de na kire se emu arepo pa wo hwe kokofuo ni mu na wo hwe ne fie ho wo hwe wura inside nka ya de nka kwan beba mu na posifo be ma ye kwan a nka wura inside na ya hwe se ne fridge a esi ho ne ade ne nipa bonfo sam a wodi ye e wo ho na so pempem a me no gya ha de Alaska ana ejina se dem din kan ye na wo ne fie so a hwe se ye twaba no enei o mancha no fo nso abefa eno na ohunu e wo ho no wo hwa abrosan na e wo benkum no a fie na posifo ne timpe no eno na eye abrante no oyebo no ho adwa wo mu wapam ne papa apam wo maame se ne ye kire no amane wo no kwa na timu a woku emofra yi ene Yakopon atini so atua ama posifo nso so ensa aka no obi nim se na enam yi wo akototo awe ana so se wo ba moden akoton ade ama nipa bi na emom ne yesi ka ebe parke se according to ayatimamufo ekasa wo mo eka no ebie eno no amancha no se na yedi nkan no we bring the world to you nti na bia na ebekoso ne de wiase nyina ba obobwa no pe na ye bom pa ye se Yakopon bekoso a na wama atembuafo no atimi adi atentene ya ebema aye awofo no ene timamufo nso so akoma atimi atowo ne eyem mami fa wonsi na ye bekoso na foforo bia ba betofo bia nso no ye de aba abesomo Alaska Abesim menka ne se sunyane Bono mantemu ene ye baaye nti bono mantemu sunyane Abesim Alaska to be precise ene nei o mancha no ye faaye e de ebremu no mikri wo na e baaye ne de wo modoso ye pa wo sha eye afia empress
Ebusuafo na say Alaska wo Abesim biaya Richard Apia edi nyamrasem kum memu amiensa ene afoforo bi a ye nim wo mu echi ensem ene se yakohwe wo se na wo area no sifate edi apa na ebusuafo ye bedi nkomo ye be ran nkomo de enu de na se mabede ni a obepie mu ha na me ni bedi nkomo odifu kase a wada Holy Ghost and Fire Prayer Ministry and Prophet Bernard Abesim. Abesim is seven shares here one both physical aspect no ne spiritual aspect ne e be say ewura enkomomo afa area ni mu na wo hye area mu kra mpa e bi so kwan tempo a enam area ni mu nia no one street like bakose enim ene inwura so agikro yi aboso side no kwan no side in ranko a saa so na uncompleted buildings asachi wa aboso nti we no enye bonfosem ena say ya create area man say enkoso ana ebisafo eno a ena sabre mede ebe ranko ma obebom na ama eye odifo akwaba mu akwaba ijuso nana bibi aboko nyame adum ye ho odimpa odifo foni e kohwe e Abesim wo kronimu se na wo sifate kwan edem kronum efie se ya hyehye wo no sai for now adwembe ne about him nana mama nchia motifo chirichiri ne benche ye ne omo hweye o kronkron nyine mu se bible se owudi ni hinta e wo bia bi a eye din se ehunu so ati ase Jeremiah chapter 19 verse number 16 o se na isum ene o hinta edi o mobone akese enti se memfa nse ba bia o ma hinta no oba edomu anase ehan mu a ye behunu ne ntem on se na de ne nyina atie enti obonefo de hinta usum no di ne bone enti ansa na behunu na de na koma hwehwe na wanya na koma to de mba to ba han mu di a ehan ma ne behunu ne ntem enti ubehwa abusumfie ni saa nyoma ne o mu ta kɔ akirichiri ebu akwa ye birochu no so odi ne bone ama ne behunu na wati ase abosomdan o mu hwie mu ja bebiri gu na o mu wo kwa ye birochu enti akiri ni pa ne mo ana ne ne koso ne edi ne wu anwa ne behunu o kam se den kora oboafo ni ho age se nyankopon ansanya ba behwe nansa enti na won di ewudi no mutai ko bia etisa akirichiri na nze pa se ye hye new site a wodro a ye bia amanfo kotena oboko krapo no bohu fie ba ko no benantia so akotu fie foforo no krapo be kokana na uncompleted building na ntine saa mia be na se ma security nko ana me de na de meka se e wo se ma security call unse open site there is open for anything baby aye open amanfo be ton saase ne dia yo maja pade no there is a possibility say anything can happen over there or any one should be na kwa koyi nwura epom odro ase kakra bi nuanua tenten wa ye ne wa bo ne sese kakra bo ncho so no di bone kura na obi nim it takes ye mpanifo ananse police patrol no motika asakesi mu ombe wurawura sa miam ye nyina wote wo nya wiane awura o empofiri ye monkai on the new site no edu alanga for bi kwa ti kum ni pari ya bury wo without no knowing si abere obi e wa asase no so ne bi asase no akwa akoto a akwa akosi dan wo so a wasi dan si ni pa so ni pa ba be ha asemo nti bia a lot of things e koso ho new site bia na se asase a yetwa fofra yetwa ton bia sa nwoma no ta akoso ho enipakum yentwa yenye wo yen transact we eta akoso enjomo de ba edom wana se petemu dia obey wa de petemu dia so bia ni tua ene nipa so sese nwoma kwa akiri ene okwa obanyina ne nipa ehwe wo nokre okwa wana montuo ne woni ye nyina mu nipa ehwe enti ade bia be ye some suspicious we bia no ne afa ene no mobile phone sekuta nyina no ade grace krani te se kra ye ne twetwetwa ho foni na o se ye nimsa ahobambo for the nipa eno mbomba nipa ne japade na new site the assassin da opete nipa kakra bi pe ne go na ye ka security patrol se mfa ho no so omunam krom se be akrom bo ne so no o mesi de unni ni se special unity bi
mu do me fasa ye o meduma say new site awodo so na o ka say langas for create mi ko di bone ni ekun obi ni edna hye e de esi asase na say obi enhu ekire etimi te say bibi enru age aboso no kwan best no e betima fa protecting me dey na dey be ka say empanimfo hwe ya na say the authorities so mo hwe ya ukọ tesi chadu new site no me tena tesi rasta be almost be 7 years from tesi rasta edi ura chadu ho no e wodi e bebere ko so wan ne kwa ko hu then time ho nyina ye busi area okay ya ma bebere na ko so nti se ma no ko so a wo be de hu se bi ma se yakoso tesi ha ya ye tesi ya chadu area mo ampo emu ebi ese chadwe mo baby ana ono abuke na Japan ne sa akoya anas areme ya anas na sa se hu sensem ba ye sa area mo nyina na why develop area okay bon ayakwa is residential and say bibi ti say East Legon now it is more than even East Legon okay bon enti I was mpanimfo no form some unity bia o mbetimi de wura sa ho omo konso amonya omo te se de omo nya hwe omo ne na mo as normal but no mo yi omo nuoma so ene o mind mo ankasa na akwa akoye hu ti na last time gina so ka so bi am protecting ho akwa akoye just anything can happen at any time and any person no yeah yetimamu for we don't have an integrity and I said and the team will say we are 100% protected okay anything can happen. You could minister and come to see na you come up and tell you assume about kusi bibi now say minister one you kuno I didn't come to see a branch no ku minister you no corner bra na adwi mu ka no ye ntwen ye ntun seda enti se you ku minister ye ntun seda ye nye corner bra you ku obenti na ba kwa bibi na Ghana so ni pani twa pa no pray because Africa we are the gateway to Africa enti se ni pa kunkum and ye twa we out na ye twa we ha ya pai we ha ye we si na empanimfo anas asrafo ambo ye ho ban munti bi nya ho wedi a na Ghana na nkasa no edin ampa na ye hwe ye kwanim no kromafo mo wo Alaska Abesim no mo de asembia ba se ese o mo di kra ye din ye yi the first security sem no ayo ma dadwe o mo dwen ho se no mo beti ba bom no o mo bi sua ho ban na o mo kira sesi an obi ko to duane ewo abontin so kra na ese o ma dwen mo ntata because so obi timi tina kro yi mu edutwa nipa na mi che fridge mu de na ese ebi beti akofrafra manfo duane na se ya chin no wie no e beti aba se duane nwem ne se nipa na de nka ne bo be dun se mpo kra na de duane a na me se ma to duane a de nipa nam na ayeda ena no manka o kan pa mo se nipa sombo se aboa o ba akokọ a fe kira ya obenya akokọ na o ba ponchi a fe kira o sika na kire obenya bi ena enam no so se na te bia ne po untimi fasikal beta akokọ na mkoto tilapia na se aponchi na eti nipa nam so sombo sa na se ni nya ye dia ena na ne bo be kosurinti so okoto we dia na o sika hu nam na wota ebe de da nipa na mama na me de minimi se nipa nam ne bo nya din atwa na e wo se de bia be nipa nam ne bo anya din ne bo anya din na you already be able testify ma me nchiro on say me edifo nti no de ncha me se nipa nam bo anya din se Ghana 90% of Ghanaians are witches in subi nipa nam omunum nipa moja na enya wo ma me break in my reality de ncha me se nipa nam bo anya din ma kocho ba akodi a je di nipa nam ene daso se choba onano enim anase onim me toya ye nam ne to soma na nko ka chem samako a enam ye nipa na enti enam ye nipa na mo a it takes the okuta nyame wo ne betimi hu enam na pofu te se na ntwinam nana eye pofu na aye style bi won se wo na ntwinam se de tie but enam we di aye style bi na aye prekese na dompe tia ho dompa ekroko from joint to joint no the main joint no ti won ko ka cha me se enam ye nipa na mo no me fai na me twen me de me nsam ye atwen na mo no na joint na etua ho no preocupa me yam se me na me bu manugu se mewe no sa ka cha me se makoa e nipa nam
matwero e o matwero kunkum se Proverbs 23 verse 6 endid your word ni boni aduane eye nipa nam enti me fire no na edom on akwase inclusive area air condition ho central air compa powerful area na nse ne bia ketu bi krapo na David na enti me didi wie me fa nam na me twe ehonam no afi no mo didi nyina ehwe me enti obi busa me se sofo adan am so anya hwe ti me de nam ne se agu aduane no so na me de fu a kire ho me ko ba bia no mo ye aduane ko busa ne se ma woda mu die me ntɛ me ho ase na ye namba yi no ka che me sa wodua bododo oso de ade bia be ka ho asem ene ye de ye se de ena me hwie aduane nya kogu bole ena me tam me bible ene me mana pua enti na busa me se enam we dia se bi o toba yi a hon konkon ka kire me se eye nipa nam ene da hwi na wo de wo ne hon konkon na kokori a e de nsusan so de be ba wo so we ga ne obabi bebrebe a toba na edidi bebrebe no eye nipa nam it takes eluti de wo adifu ankasa wo man na be de nwom nana toba bebrebe usalas ya yedi nkomeka se enidi wo toba da wo ya branch wo ya baba wa Ghana toba bebrebe na empo ya market centers baby ekoto na ntwinam yekoto beef yekoto enwokoko bebrebe na edidi pamoja na afra na ukasa wo go obi adwuma because ebetima mate bi kra wo kra nyi wo munya na tesa there be ba majority na and yet to call me what Ghana police omu rewra market centers omu koye investigation mo ba nya agba ewuram omu koye investigation na ensem be pie no odi he last time me sofo bi ano ye baifu a wasachira me de ne be ba too much oba be kana kosem okay na what you say onu oye baifu o e na osachira ya eno oba be nya no sofo enu mpo no ya market center bebrebe o Ghana eni kwanse ni pa kwa okoto ade me nkofo am no mu ya so maka kire mu nyina sofo mu be me maka kire o na akwete atesem na enya atesem okay sisue market centers to say him fani menti bi modi because of omu betwe me basa ne sere so what you say but market centers bebrebe o Ghana eni kwanse ni pa kwa okoto aduane di entia any mom ton one enya fisika na ma ya wie enya no fisika no ba ya die bi na what you say ono what dem no chante nyoma na nyoma ne ba no de badwa ma so a ba ko tuzade ne yesem but it takes the person or you enrich in the power of the Holy Spirit and I say we enrich in the power of Holy Spirit na we rasa market center wa wo mo nyina mo sa nyoma ni nyina wo mo allow wo metu ma no agu so okay what you say any question konto kwakwa na obeko okay oh it me ma he na ma come ka sente bia encounter bi da ma me no ton enwo zomi e na no me kai okay wa o ton zomi me koi bisa nse ma me adenti na wo yesa and always spy into the realms of the spirit eguma so say odi for yesrew ye ya de awia ade achi e ma me haye enje ma me na me hu koto baby am gyan so koto ni o koto ni de nine ni nsa e pinche me nine na da means or premise say de ma me ne kran no me mfu ano so ana baby a onso ni pa tade e dom abuo ana koto nso na mo onira wo be dem ku koto nana eti bisa on say si e to ni pa nam e wo troba it is true enya Abesim nko a o me se Ghana police o mun come market centers baby a troba bebrebe wo Ghana trouble bi kwa wa Ghana o mun se dross workers ya nana workers o mun ton ade o trouble o nyino bi ansa dross no akwantre bi no mu disu ana se suma yo mu de ne ya adwuma no what you say eti sa suma we ma me nchira ade o mu ye ho ebia me kwa me de me ma no me ka kire mo okay won anopa wo sori ya wonu mu ntasu a enyan no na ebon no oti trouble wura no oti we are me the video ni audio ni be send them me kwa ote ya no e mana sinwi tie mi o mi tie e mana sinwi enu o ofa bi e de ye moto tie o ye de ye moto e na e ma bensese no omo di bi ka no mo chi e no mo di ye bi ti se nsuo e no mo ye aduane bi a no mo hwie gu nkwan ni Ghana ha
nana unsa obofuno hwe ubeko ni pa salai ye toni ye koni ye badi ye toni edu amekona mokra na mensere. How will you know, nana? It takes the one who is being filled by the power of the Holy Spirit and son of the Tintin na FDA for who ye food and drugs authority. Yes, spiritual one conjure nadia na ba physical and or the nadia and abekona nanti exam apotoyuam. What you say? You could tatapoli yama kakadu ni mekoni hwentia. Ubekona vifre some of nanti near some point beso and namu be near Virginia tese nana busa. Enti sa mami okura mpata na okuru kodidi wa oba obeja. Because ade na edi ewura no e obotai nti. Enti Ghana de make se Ghana yenye se. Enti na make se seek protection for wow enkonkodwi obi ho. Na what you say? Enti enya ade a ye dodo wanya ade a ye dodo ho se we ya na se sei. Enu me koso no. Enu me koso no. And the majority of the companies ye be as baby a ye didi restaurant and I say bebre na odi for restaurant ejuma so ye ejuma will be so after to no say wo ye na restaurant on the tumi asase na odili suma se dwa ba da because they me catch the we ma ya se wi e ma menses and enum ntasuo ye dia ya de dia ma ona no and odi fra ne nkwa odi fra ne fro ye emui enhia town odi bi piti e mo no so enti odi a ete o se ase eye wo da ma hu de ye wonye enti de bia komodu bia akwa akudidi nkwe na once wadi mu nyina ye wadi mu ato menu mai mbasa basa na me ka kuti se e den ara obi so wo a wo ye se ejumani ameye eti ye ka ni se ye se enu restaurant da enidi o we na natural ones no natural mo Ghana no mu 5%. Natural ones omo de edi kan na ye aduane na obi nuwa emo boto kakraka no 30 a day obi be nuwa tujimi ketuwa no bi enu poinsa busansa dentia. Oh, but adentina nti obi enu obetima ye genuine cook and as a caterer obeye aduane a nipa beto obi enu obetima ye say adwuma ne bia na me dia meka se obeye but un say enti na Bible say the open temanya no ho no ohwe nso ene nkwase akonom because obi wa wache wanye aduane ache wa ye restaurant adwuma na ache ye wo obi enu a ye wo mu a omo ye genuine na what you say ye wo mo ye genuine eni wo choba sa omo nso edi sa rituals no what you say oba menses eni nipa moja eni sa enum ntesuo tantan no edi afra nyoma edi aye nyoma enipa ni di akọ ne yam ye di nyoma wura no enti e bede na be hu sa ne ye we nyina ne sa nyoma we nyina nana odifo odi ye nsom wo hono na ebusuafo enkoma ye di efa Abesim Alaska killing ya enwa say ya kwa hwe ho ye di ni akwhwe ho ekronimu se na wote ene amanfo so omote wo no omote ntrefa ensema esi wo na ebusuafo ye go video no emra biem na ye fa nkomo no nto aso wa wudini no ekodi ewu no ewo wo hwe abrosan a esi me nsa benkum tenten so yi a na chi na abrante wa ne te wo hwe wooden structure bi ne ye de atwa efie no kompa no eso aposifo se me yenko ne papa fie die na so ho no kodi opam ne papa ehye ne papa ne ma ne mattress na wonya akwan edi sa nyambransem ewo ho na babia megina sesi ya na die abrante wa na se abofra ye kunu enam so ema yetumi echi no mana ne to so edadi o papa fie ena na megina ewo Alaska kromo ehoi wo hya efie no so kakra compound kakra ena o papa atimu a wone nkwala no ena atimu ena sa arehosem no eto na yese wo hya yese abobeka wa efiri wontuma mu no ampa sansa wo hya efie ha na wo de kokohye ho na yese eben kra na menya me papa ba ko ha me pese me ne no ebon komo papa me ma mo hyede yo amen ya das me jiri se wadanfo pa ene abofra ne papa madam fro no shema me hu hia pa na papa ensem yi ekoso sen me wadanfo de menim so betimi a kire mu ye de ma me ka bi kire me yo me das Hvman Martin Esubontin amti Alaska enokre papa no ya madam fo na be mretie na me ni ha
na me bae na mbetete nsansem nyina nti ene papa ne nyina na kese ye hwehwe akola no atie ani nti dakro be na otwemie ne yete se ya hu akola ne hu no ya hu abranti wa bia ono so na damfo no ne fridge nti fat na ya sefem nti media time am tia asem kra de na ekobo be dumie no sa na asam na si anopa kra ma police fo abefa ne yi nti hu abobu a na gira se ye nyina yedi ama police panyini aba ama mpanimfo bebre regional police ayina aba nti enokware nti die sesi ya ne se ya da Ghana man paniase da IGP ne mpanimfo nyina se se die si ya omantia na omu nyina aba de hyedin na omu nyina ma yenkuranshan nti enokware nti haye papa no ba bia omote nti wo hwe a kwan ya free ha nyina menim se ombeteki dia free ha ko ba bia papa na ti nyina de ya ade ankola na patro ho nkola no omoda ha nti omutimi free ho na omaba ha free ho ne obai nti se mo bisa me a de menim no na wo ye na danfo die na kire se ade a wo so te ben me so me menu mu da ye nyina metimba ne nchen a no pa ne anwumre bia yetim ne kasa akoye wadanfo yi ya na woni ni di nkoma a woka se ne mofra no abe man charge bia na se the report bia ba se obi pese wotata wo mo na se obi eye omo sa de no aha ande sa bibia de eni ho nti de boy we ye mfumu so a che se de si ye nyina no wono according to bra ne de bra no sabi de menim no fa ho no se waye no ho se bra no kumo no oye no e surveyor a che se nsase ho nsem ne da ho nsem ena we no susu no kra no de menim ne fa ne se ono so bia wo pe dan ana bia utim de sini so ema ono so timi direct de wo ko ho na we sansam no de nyina bia de menim efa ho nim so ye widi ni sa aha menim se de bra no oye sa no oye widi ni sa aha na area ha what in penny samsan so ye ku obi ana se bibisa ai matibi ye me fa ne se mfie be ye me nsani ye kumfla ne bi wo ha aha na saas de no so taasisi me kra no ebi ato me be ye mienu e wo ha me driver ni ama me so me free kwan so ba na ade asa ema me hu obi a hu me na okoto saa to wura num ade asa ma ntimi anyina ntimi kokko frɛ obi ema ye ba se ye mehwɛ de mahu ne yeduru ho na nipa ni ho ama obi a me so me nim no kra no o ma twene sekan e wo no so ema ye gye ne bag aska be 1 million na ewom agye ye enti sansam ye tete bebri matibi sa sister bi so kra wo ye wo so me bi wo ye ho ono so saa omo gye ne phone ema omo twene seka wo so ma sister no kra yi pra na de twa no nti sansam na de koso wo ha pa koso sa na ya mo report ma police for oh the tian say ya wo community ya committee ayi a ye wo ha ye nyina ya ji nti minim say de esibia de se me ni ho kra me so madwen say asem si de den obi be report ama police ni me jitum say wadanfo no o ya assemblyman wa ya assemblyman pen ba say onya assemblyman aha ya ba de asema asefem sempa na so mo hyede ya damase ya da Ghana man peniase IGP ane police fo aka nyina ya warehye mu wo mu say atentrene so ebedadi fi say obia ni asase so a obekọ adwuma beba a ye beche oba even dia wadi awu no kura so wo yire wo ba na ye kye ne ba na ne ba wu kura ebe ne ya enti ye gina so kase ye srem say atentrene na ahanyo because Ghana ye ni sa sansam no sa history ni da ha ni yi na say beba say sabi obi okọ adwuma ba ana obi ye say dia na ne ye ba wi ase be ye den maba eye koko fuo ni mu abrante ni kodi sanya brasem tutu fom anani mu ade mfere ade ne yem hyehye no tutu fom ade eye yemade ensono ne ade egu mu no koko fuo ni mu ana nei migina mu ewo ha no wo hwe koko fuo no se ne tie ne kwaye bretuo kire se enka nkwo mpo wuti area ha mpo a enka nkwo enti no hwe papa ne ba no papa no akasa asem ne to no a
eni fie no ene ne ben na so nya de se obetimi akɔhwɛ sɛ bibi saa ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ɛwɔ mu sɛ enipa bebree ka sɛ wɔn mu twam wɔ hɔ a wɔn ho ɛte sɛ hɔ yɛ nyan deɛ na so no wobia enka nko obia sɛ enipa ɛna yɛtutu nsono ɛde ɛhyɛ hɔ sɛ me no wo kasa deɛ abrante na de dwuma papa saa area hɔ nyinaa ha ba bia camera no dan pɛpɛ ɛna kokofo no ne dan na chi pɛ ɛna kyɛ sɛ wodi saa anyambra ensɛm no na enti ya manya ne sɛ wohwɛ a fence wɔ bi ɛbɔ mu a fence wɔ ne da ɛyɛ abrante no ne hɔ na de bɛfa ɛyɛ ha twitwa mpampuro ɛde ato ho nyinaa de matempo ne sɛ na kyɛ sɛ nsuo bi mpo da hɔ anka wɔn timi sɛ bi ɛnom ɛde yɔm bibia na so papa yi mekyerɛ ɛyɛ Richard wudini ne papa ɛna wato saa fence yi na obi nnim de ba yi a wato saa fence wɔ yi yɛ ɔde mpampuro abrabra saa ɛyɛ kokofo no ho nyinaa no na kyerɛ sɛ abusua yɛnyɛ investigators ɛna yɛnyɛ ntembuafoɔ enti yɛntumi ɛngyaagye deɛ nanso so sɛnea mekan deɛ wagye nkyerɛ obia no fa ne saa ɛfa ɛma me mesrɛ wo ne deɛ mu a wohyɛ a mpɔnkye anwi kookoo mpɔnkye anwi ɛyɛ bɔde a anyiya bɛdu mpɛmpɛnso sɛ yie nanso so no papa no ato fence ɛde afa ho fiti wɔno ne fie hɔ na ɛde abɛfa nkyɛ sɛ obi ntumi nwura mu ɛnkɔ ɛnsa mma plot no wa 4 plots a kyɛ sɛ wɔn nyinaa wato ho ɛne ɛwo ntumi ɛmbɔ ɛnwura mu ɛna wabɛhu bibisa ɛkɔ so adwenkyerɛ bi mu ɛka ɛno no mesia afem afo ama kyɛ sɛ me ne wo kasa nyinaa ewusia agumi ɛwɔ ha nanso so no deɛ tie bia no na ɛwɔ sɛ yɛdɔm nti no yɛtumi de bi ɛbrɛ amadakye bi wo soso wafikyire anaasɛ obi bibisa no wama hadwen akɔ so na watumi ama yie so ato yie nti sɛ me ne wo kasa deɛ megyina Alaska abrantewa no ewiem hɔ pɛpɛɛpɛ ne dan no akyi hɔ baabi a enyambra nsɛm no ɛkɔ so ɛwɔ hɔ menyina dan akyi pɛdeɛ na so manya baabi a megyina wohu kokofuo no mu a wotutu ɛyɛ ensono no ɛde ɛhyɛ hɔ yɛakɔ sɔra ne awurawura mu na yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi agye ɛyɛ timamufo a wɔn ɛwɔ ha adwen sɛ deɛ papa no wɔntumi nkasa ɛsan ɛyɛ investigation ahodoɔ a ɛkɔ so enti no mpanifoɔ se wɔn kana no ɛmfa ntum kakra Surveyor. This is a normal day. Oh, he's surveyor. Okay. Now it's surveyor. Master, nti so mo question me am say uhu say na say me so buy na me ba for first the crash boy na gene na me ti ni nti ma gene ya make ma be na o so ye bone ni ayi ha unti me hu say o ye say no
any fear no more. Her boys win a neck as I know. Mason, no, mu a na sɛ yɛ ka de ato so biom sɛ aberanteɛ no fie no ɛna na ɛwɔ hyɛ aberanteɛ Richard Apia within no me dada bia mɛka sɛ ɔyɛ within san sɛ wonya within a wontumi ɛnku nipa ɛntwitwa wɔn mo ɛtim fan toto rɔba mu mfa bi nhyɛ fridge mu na wonhyɛ wo fie ɛnka sɛ woyɛ footballer enti wɔyɛ within papa ɛnɛ ne fie hɔ ɛna ɛgyina wo hu yi deɛ hu sɛ polisifoɔ mmienu ɛgyina hɔ yɛ a wɔn ɛde ɛyɛ wɔn ɛrebɔ ban wɔ ho sɛnɛ bi di kankan no ne gate na anasɛ ne fence no koraa no ɛyɛ wooden structure nti wotwa mu mpo a ɛnka nkwa wo da sɛ yɛdi saa bɔ ne fosɛm sɛ yi ɛwɔ hɔ wogyina wo fie koraa no a wɔn ɛmfa wo ho hwɛ security door ɛna wɔde ahyɛ door no ano nti no ɛbɛɛ dene paa sɛ wobɛka sɛ wobɔ wura fie hɔ anasɛ woyɛ bibi a ɛte saa na wo koraa no kaa no ɛtwa mu koraa mpo na hwɛ wooden structure a abɔ mfuturo sɛ ɛnka nkwa da ɛna hwɛ sɛ ne fie no nso ate ne ho akɔ akyiri wohwɛ ɛyɛ distance a ɛwɔ fiti wall no ɛde kɔ fie hɔ a ɛmu twe kakra nti no wɔde wokɔ dɛdɛ waa ma wo calipo ne pizza ne nneɛma sɛ waba no ɔde bi brɛ wo na wokɔwura dɛm hɔ deɛ na kyerɛ sɛ neɛ ka hu sɛ your last prayers nti de fie hɔ na aposifoɔ ɛkɔ yi 24/7 years aposifoɔ ɛbɔ ban ɛwɔ hɔ abusua nsɛm no deɛ na kyerɛ sɛ emu awerɛho paa wohwɛ kokofuo no mu na wokɔhwɛ ne fie hɔ wohwɛ wura inside a nka yadeɛ anka kwan bɛba mu na aposifoɔ bɛma yɛ kwan a nka ewura inside na yɛhwɛ sɛ ne fridge a esi hɔ ne adeadeɛ ne nipa bɔnfo sɛm a wodi yɛ ɛwɔ hɔ nanso mpɛmpɛm a menu gya ha deɛ Alaska ɛna egyina sɛ dem di nka kan yɛ na wo ne fie nso so a kyerɛ sɛ yɛtwaba no ɛnɛ yi ɔmankyanofoɔ nso abɛfa ɛno ɛna wohunu ɛwɔ hɔ no wohwɛ aborosan na ɛwɔ benkum no a fie na aposifoɔ no tim pɛɛ no ɛno ɛna ɛyɛ aberanteɛ no ɔyɛbɔ no ho adwa wɔ mu a wapam ne papa apam wɔ maame sɛnea yɛkyerɛ no ama ne wɔn nko a ɛna tim a wɔku mmɔfra yi ɛnɛ Nyankopɔn ate ne so atua ama aposifoɔ nso so ɛnsa aka no obi nim sɛ ɛnam yi wɔn akɔtoto awe anaa so sɛ wɔbɔ mmɔden akɔtɔn ɛde ama nipa bi na mmom no yɛsɛ cars ɛbɛpaake sɛ according to ɛyɛ temamufoɔ ɛkasa wɔn ɛka no ebie ɛno no amancha no sɛ ne yɛde nkanka no we bring the world to you nti na bia na yɛbɛkɔ so ne yɛde wiase nyinaa ba ɔboboa no pɛɛ ebusuafo mema mo akɔ aba efi video akɔhwɛ yi na mabɛdwani baako asa bɛka me nsa ano Malam Fari Okaiko Central or one of the communicators wɔn kasa de ɛma de NPP amanyuko no na ɛna ebedi nkɔmɔ de afa nsɛm ahodo a etimi abeto abɔnte a mabɔ ho nsɛm de akyerɛ mu Malam mo akɔ abo sɛ oyi ba kyerɛ na maba Malam me kan de ntikwa me fo no kra ne sɛ yɛbɛka gimi fo asɛm no but Abesim asɛm mi pacho fo anu tum kakrama me ɛba ya wote ho nsɛm medu saa bepɛnto ya sisi amanfo mo te wo kra sɛ edidie kra ho ayo mo de because esi ano wo ba chi obi a wotwitwa nam nipa nam de chef fridge mu nti wo mo duan die kra mpo no wo mo title aduan o choba no wo mo so mo didi eni biem wo mo ntimi didi ke futo be na do mo yo me da so Abesim sanse mu isa me nso me ka ho kakra na mada ahwefo ne etiefo gyina ase etusu me no me da the president and as a Ghana president Mompeni na Akufo-Addo me da na se na mada na be de chire so ase enkoya sam yi so nsama esi ewo ebia okay Abesim ye okro ni din Alaska sana mo frɛ ho sansam yi de me kra de me nwanwa me tama me tes asɛm no
se nipa timi twitwa nipa de agu friji eya me mo se nipa da se timi yesa bet metra se dwen bi menu ebi ano wo customers ode mo bet enu eche so say customers e da de na omo de koye omo de nipa ho nam na ekoye sika sema na say omo de koye choba ana so omo koye de na aton ese say questions ni about him me bisa debi say ubisa wo ho ha no say bisa wo ho ha okay men koye nkohwe ase okay enti me bisa no ha na me say because enam egu fridge mu de aye nipa nam egu fridge mu ye de mame o ye de enu ni asem da wo nti se bi mi wo krum ho pa de a enka metu me hofo metu me hofo me to duane wa bonte da ko bia so do me fa so do ma ye dey mi a se even anopa soki sukura na me ya no ma me ya no because eno na me ho beto me okay me ya no no ma eno na me ho beto me chen se me bia bonte se me ko to duane na sa no wo muso mu ye duane a wo mo ton wa de so mo so de adwumfan adwuma ya bi no mo ye na ga ne mo ayete me se me bi wo krom wa me nka so mo krom ho nya ni amanfo duane ton be me ti krom ha ga me jan abonte duane to se wo so mo be boka o so mo diska na ye duane no ton ti etwi na me ka se so mo be baka be boka so mo moka me bi ti krom ha ma jan duane to o de na wo ka me ka me di o okay ba o me se bi o bi so be ka se odi me jino no so ayi dey wa ye bi bet me de ma jan ho duane to boy no ye mia ni ye oba kire me bia ode ade ne ko omu en bisa ne nsem ni mu ye omu bisa omu mo che no omu bisa ne nsem ni si e na bakra ye mia no oba kire na mala misinya si ya chie bi mu saada sezi dondo ni ya chine mia na nfi ahinie sezi dondo kasa Ghana me say aye attempts ni ase ye ni edi democracy ba wiase because me ka sembi me kai tamana bwachiye regional commander me tie ni sembi a ote wo ka me ne nti wo se bwachi okay wo se uchi kromfo no na untimi a fabra uchi kromfo na untimi o fabra no die na untimi a fabra no waka ni ki okay waka ni kasa okay waka ni kasa so uchi kromfo na untimi a fabra no nti ade na Ghana se obi kokum nipa na ye chi na yes ye ni ko police ye na ya chi ya de a wo kum nipa no ye ti se be wesi tam se abye de ne ko se aban nsem na aban be chan be to be nku ni asan be aduane akoma no no mo asan tena se ado aye ne ho se don no se aduane we de mepe be nku ni tilapia mi ndi ebredian wono na wo se ho no wo so won ni broduane Ghana yefo Ghana na yefo mo wo keka we na we wo de ba me side me krom ho side she de lord a chew yi entam ne de wawie god yo wo keka ne kra no ema nipa na oku no na busuafo no tebia no na amotempa na ekosoro ya we krat mbe so omo so yes amotempa ekosoro nti we de eye just simple thing ye chi nipa na ya mia na be 2 months dia ka no police for no ye jama ban na omo nya de omo be ye na ban bia so obeba bia wonya bold once nipa no kom nipa no won so edu tembi na court no ka say we ye nko de ban hanya sign ye mfa de nko ni ngo wie ebe boa my ewudi a na abaso ya chetu eni nyina kra ka woni amanfo di wuwe ko so ni mi ya chi no kwa wo ko hye wa 5 years 10 years obesa wa fie uni mi skado do bia wa apegu dem unu waka asem uni mi skado do ye sacrifice ho ye si sacrifice ho ni ye biska ni ngu ho ma wo di ekum na ko ye behwe we chi ama yetimi yes omo ya na ebe na ba ni pokum ni pa di bia sa who could ni for what say bi hwi ni so a ti o mutimi ye hye te wo de fa ho me ti wa mi nim say okay mi kokum ni pa mi nya hwe mi ye na kokum ni pa okay ti na fa so wom na fa so wom okay e fa so wom say ngola ya
last be a better program or now could go castle. Yeah. Once ye chi omo mi a omo no. Afma say baako omo timi akase da bi emre bi kura no. Omo ku open for bi. Eni ko hye nsuo. Yeah, o maka. Se ko la ketigiji we o. On se ka mo ku ye ni so obu suso obu ntimi nkum. Se no omo me nu kuro ye akum bi da. E kura ye say o a mistake. Obi baako kura ni mu hwe nti. Ona gbe mie. Se no omo me nu kuro akum open for. Ayi ne ba firi mu. No kura. Onu am. It is any but omaka we wie no. E de na se e twen ye. Yes. Ada oman beni on na ye dey. Masa ye ntem ne buku ade ne enkokum omo na ne ewie. Ye yitu efiri ho. Ye wi asesi don don mo che mo fa ke docket ne mbra. Ntem onsu ya kokum bi. Yeah. Na si aban sinsan. On sinsan. Ye hangi omo bi. Ah, ada na no ye hangi your friend say so Osama bin Laden ne hwan omo so bo na ono say you don't know and I say enkwala gidigidi ye hangi omo na ye and I say nipa ya oku say enkwala di ko she fridge mu ye hangi na ye. Oh yes. Na ye. Essentially. I say we follow due procedure. The moment na ye je nipa no mani di 2-3 months no na ebusua no so di yaw. No mu di yaw. Okay. Anya say you don't know bet be na no ka say ono kra ne kondo ne yere. Ye yi ne mra. Won sure say me de de bia make us say says you don't know at times me my can say so say ye yi di bia bonten ma ne ko hu ne yere sande ne ba. Ah die nti se asemi ba se sa die we mba so a den ye ka kire nipa ne se nipa ne ti bibie na no ka se ne de me ko ado me yere ana se ne de me ko ado ka chenkwan eh na che se bibi ko so we ku obi awie nu ka ko ntumi do bibi me si bibi ko so bibi ko so okay enti mo hwe ho yi Ghana for mu yi nyina en sori nyina me enfa sa bed yan fa demonstration kura ne be dia ko gu aban so yan yan fa ko gu aban so aban de bia ye kum nipa ne ye chi nipa na ehu ye kokoto na ye na e chi do be pe de sin jom drabani mama town ye chi nipa ye MPP ye ne ko bie ya no ka se ye ba ye chi nipa ye ba ye ti mi ye dey oda so ati ho nipa da so ti ho me ye shokra so da je we remand no da enti MPP de remand no da enti na ya no ye ko dwase ye ba ye be kum ni ye be chi nipa ho once na cry etimichi ah ye kum nipa ne ye tete ho MPP NDC ne ye te ho ne ye hwe ne ye te ho hwe ma me ya ba mu fa no mo bi ndi agro nipa kum enti mra no hia ensakraye kakra ba no ewudie ensakraye bebre na de ne keto kakra ensakraye bebre ye wo death penalty but no ba ko da obetina je wa ko si se obewu na abaya santo duane akoma me tax na ye be jebe no yensa ntimu bi o se Nigeria for your kidnap takrade girls you see a sentence of to death enti e di so mu go prison ya sentence the pan to what death and ye ti ho ye den or the prison ye ka say obi ya sentence obi a na ase ne say ka ni twi me enti say ye bunu kun for say ewudie no di ye enti onko da je enti Bible no say hukum obi a den na say ye say ye krokro wo je esi an Ghana ye mra no ye use capital punishment ni bi esi ye use no edi ye be ko amanfo be ko so hukum nipa da ye jai ye be ko so hukum nipa sa ye jai ne nyai o chena na ye ku ye chew sisi ase wo kum nipa ibe ye nche hwa oh prison ho ye wo nipa bi o mo jimi abroso oh prison ma sa ye nyi o mo bi manu bambre we ku nipa mu kunu sisi ane enkofa ne nkoto ntwene na se ye chena emra ntimi sa ye nko ka abai timi o won fa be sa ye wiase wo ku nipa min kata me ni se ya me ku bi na se osu waku nipa na nti owo se ye nku ende sa de enya me dia de ye ba mra kwan so wo de na mra kwan so na se nipa ku na abi obi so o se ni buafu obi wo ni buafu obi a wachi obi ba akoku no kwa wa ya ode o de ko pe usika ene e chie wo wa ware oba
ebufuo se wa ma wode na nda nti wa sori atamzi kan gwa wo kuno onwene media yeyi meto ho wo ye sade na ye mfa mmra me vote me ho amaban ye mfa mmra na me nkum bi Malam Fari eza ube ya abaye juma ewudi ya abaye juma me si ye mfa mame okay and abaye ti ana se Malam Fari ese wo pe contract se wo mo di ewu Ghana ase no ye form contract man so oba na se abna science aban science man no so ekun mu bi na ese atika obi a de ne de na ni niam no ye kɔ enim no ye hwɛ busumtwe asemasi wo busumtwe wo no ye de ba be fa semu yi ni apepe no akoto nche ka isan se Abesim Alaska asem no ye ni die chire pa de bia ye ka kire mo ye de ho update ma mu de bia saa so ne be na akosi se asem ye be hu ni pomasi bre na ye hu se ye Richard Apia yi se aban gina ye obesi afa no hu bia no eno nso ba ko wie ni papa mu a de atente ne be ma ebusuafo wo ma de hye ahwe mo nkwa e wo ne nsa ano enti ye di eni edi nsem no etu no ye ra busumtwe nsem ana ebusuafo de esi wo busumtwe ene se brantie bi ene ne kanchi ma ne girlfriend wo mani agie abroso ma so mo kowura lake busumtwe nsuo ni muso wo mu dware kakra na dare ye lake busumtwe no ne chiwade ene mo de akoka nti na akoba ne sa but ye wo instances bebre e wo man yi mu a enkofo di agobi sa e wo nsoma ekowie owuo mu edemo mo wo be ka ya kintampo incident see here out say student bi kopie mu wo excursion when your teacher and nam according to a report if you are by ebi mu di akobone e wo nsuo no emu ate say edua e walk interpol bi ebi bugu wo mo eso a enam so ma dodo na eto na nanom e wo nsedo enti yen we ne say enu bi na esi wo nsuo yi mu legusumtwe yi mu bi ana say wo mu amu no wo mu kro mu no me afifie enum de be pie nsuo na nsuo no te say abuama akowie ne sa enti na te say akwen hu masem enti me sha say the free prophet or prophet they see what like busumche on what you say nana me de meka se minim se abayo no you be yire a wo onye obi yire onye obi omo ye nka nchimafu meka mebisa se adenti na ukọ ekofu du nsu na what you say on the first place adenti na ukọ akofu du nsu na oni ne ba ko di mpamu agoro wo de bisa ho se enipa no waye the menses tiu waye the menses na wo kwa kofa no nsu ni mu a me no I don't believe in superstition the ncha make an answer okay kan Psalm 29 verse 1 ekopem 11 Bible say onyankopon obutu ensu so what you say na onyankopon ne ma aprada pai what you say ono na ochichiri ensu ese mununkum so what you say mitio it is a wo mu nyankopon wi na oni oba akoda wo nsu mu a ede ne beba wutini empa wo empa wo edem so sa edem so ede bu sa won say on that particular place unim say lake bosomtwe no the word bosomtwe na dia to sa lake no so the foreign hierarchies ni bidin ene dia to so ye wo lake pra ye wo lake densu river densu or so whatever so what you say edie ne beba utirim as onipa wo nyansa wa adwene na wo oba be kwa akoda wo nsu tade ma na se ensu tinim ana se ensu etao busa wo so beti no bia kwa akoda wo antoanya mansu emu wo kumase what you say eti enenu emabunu ni nsu ore okay ye regard anything wo de busa se oba na ngasa bia no obu ni nsa ana se omu ni nsa kura Bible say onyankopon ne honhom ewo nsuo so enti se nyankopon wo nsuo so na de oba na kwa akoda wo nsuo ni mu a ede ne besi Erade nsu mpefi okay na what you say wo de yenyi hierarchies ne abosomfo ne abonsamfo de ne ento nchen ena no oba na kwa akoda wo nsuo ni nyankopon nsu mpefi oye kronkron oye holy enti the moment anu oba nsu na deja wa bonti a ahun bebre ne nam na what you say ahun bebre ne nam ti yo na deja wa bonti no ne kondo no enti se je nsuo ne kura ne beye kura na ahun ne wa abonti ne kura emo mo kwan emo mo ye de wo se eto wo mo na what you say ma ye mbowra honhom fam se ya mpase susu ampase le gbosomtwe no 2 minutes mu a odika
the enti odi kan say se wan fere wa mu ensuo ye de aduane di na nokre ensuo ye nkwa ye nom pato ensuo ye nom ye de anuma bebre ye si entade ya ye ensuo ya ensuo just from 90% of our daily life ejina ensuo so nokre ka ye timi ensuo ne di fuel wo ye di ensuo kum e ma ne kuru ka na nkasa as a whole enti ensuo de ensuo as anuma bebre enti so wa hunu ye enum nyina e da wan kasa o ba mu so te se abosomsam no dos moja sam no dos ye me fa se malam sei empepefuo chiri abosomsam nokre pato ati ase enana me ne sheik bi di nkomo ana se imam bi di nkomo oso mu chiri abosomsam but ye Kristo for the agia tum pato ati ase ani ye ku nsa ye frɛ abosom nsuman wo de obusa ma faru ko be say haram in Islamic religion haram enti so Kristo ni awso wo Kristo na wa hunu ye na enso de da ye frɛ bosomtwe wati ase tumi bi di ye dia tu nsuo no na wa hunu ye akwa akodware wom akwa akodi odo wom na akamu a ja asode bie no betima ye asode bie no betima titi wom tem na asode bie ni wo ɔsi yɛmfa obuo ne anidie ma de anidie sɛ no okay kan Bible na Psalm 29 verse 1 2 no pɛwo ɔse mo anyame ma momfa animonyam ɛma Awurade momfa animonyam ne tumi ɛma Awurade mo anyame ma obi da kenanu kinsi bi ya no bi nsu no obi da wonsu a moja no ban menses a moja eye nsu ni enti bi say ehimfa pa ne yeko and serve as a good example for the youth amoba na what you say and obi afodu wonsuom obi miemi obi wonsum ekoso dodo titiri say afase du a first me say 1st July or I don't know o ma fa so mo di ko beach na body beach bojo beach na sefo say holidays no ensuom an ye for ba wow Easter Monday na sefo chese obo abuna dwene ntiase so enti we kwa di sha osofo bie no betima tentem enti o meka musa di akwawie na so amfo obo ni anidi amma nyankopon wati ase en wonfo obo ni anidi amma abode no o betwa ho sia edua esi we edua otumi atim na wati ase ensu otumi atim ni nyina nyankopon ensa no abode pato wati ase ba ye semfo obo ni anidi ma de anidi esem wonim se ensu yi eyesei en wonfo sa obo ni anidi amma no akwa dware mu ana wo no ba no nso akwa ana anya sa wo na da kekew me nu se ensu bo ye mfa oba chiwade na so oba chima ye mfa nkansu wow wo di kansu pe ekuro ni mu nyina ensu betima so ya bukuro no oba start kunkum nipa ayi nipa no ma bia ensem fata so set a good example e di ma mebu no obi atimi nye osofo oba so sari u sa osofo mbewu what you say maka osofo be so side obewu because ordinance aka wo mo because aye chiwade usasa de nti na obi chima okonya me fia onko altar so obi okọ chima onko asori because ne ho nti e na Bible so kire se oba nsa gomna na se oba ahosiri fi ensu mu no eni kwa so diwa konkrobia ya asori de ba bi asori nyame patwa ti ase enti e mani bi kwa fa to mo se bi bu mi nsa me nkwa asori 100% perfect and what you say enti ubunsa kora ho eye moja fi na ebie fi ho what's na danger now the credit o konkron bia o free nyame kora oma o passe pa ye den aso da mo be ye manti ni nyinara mo ye de keke because papa ne yeso no ye konkron oba obidi wo de obagu ni nsakwa na wo ehwene a utwa no wa sente ya wote wo mo sansam kan funny sent bi I say nyan as some me hu se na bejifa enchemu che ma na yete ye wase wo na odi akokronkron bia ho na bia fa ne se wo kunsa emba bi so emfade ade na be ma no konsum wa kwa akoda ye osofo obe bie sa no obewu because ade no nyame foa so ne pese make in kind scriptures o de so ponkom mai na ye hu de se na malam fari so efa no se wo mo akodi nhyiemu wo nsuo mu na
bomu pie ya se omu odwum ho entimi engine na se dia na akoso dia na tima elokesa and as se we write me abasa kasa we mu se enye nnembo a na minim se wo boy bu se o background se o ya o bra ko se wo meme koran oba o be kan koran se day so unya just as ye na won sakran won fanka koran maybe wo be ma ni mpo ansa na odi won sa be kan koran no ese wo ya lwala so se de ya lwala ko bopa ese wo timi ye sa ansa na odi won sa ka koran ye mfa ye sa ka koran ntimi de ma ehwe mi musa even bible koran isi wona me nye ya lwala na me mfa me sa ka me ke say ya me say ya wearing from a distance yeah me from me sa ka okay on pe yeah me buy my lwala o me bompa yo ha okay me timi de me sa so okay so malo ala nda so Intuzu say omu wo sa Ena. okay ena oba Abesia o de mo fa ne se ensuo ni mpo no enya nya media me mala metu me na media me na me control se ensuo una ensuo ni ena o just common sense okay ena wo de wo ho sa ensuo no etwemu hai de etwemu hai a wo dware wo mu eye sankwase ade wo mu no me nto se bi wo ye sankwase ade wo mu no se ensuo no ana ekofada ma obi so sa no mu no kre woni bisa emre bi me ko ati new education ena obi si no ma wo ensuo na no pe sei ena nsufini na me say bibi yo ure fi ensuo no etwam ko mi village no anu na me no nti me ne ya problem wo ote ase nka che okay na ko ubesi do ma fa ko o de sensuo no na fa ko ichiri na ko si no ma o si no ma na ensuo na o de begu fo mo no nyankopon no nim se do be ya sensuo no be sa so ne sa ya sa begu ensuo ni o nsuo o nyankopon o ne be ne nyankopon de okay na unim se ensuo ye twam ko enim a eno na obi be nom na wakoye bra oba Abesia na okwohye sa ensuo no even me say osofo mpo a nyankopon betima ma no anase mala ma nyankopon betima ma no sa hoden anase obema no sa tumi se onfa bible mu no nyankopon onyi sa onje sa power ni from nsem yes wo mo betima aye kra po nyankopon nyi from nsem na so wono nyankopon no wa ma omo anka ebe de na wo enne me ne wo ye di adane futuo ama ye ho eso omo no omo sacrifice omo ho ema ye eto omo nka da omo nka ko pimewie ye na me ne wo no eye nhweso de yes de na malam kan no enu ni o Leviticus chapter 15 verse 19 etibia se o se emma ahosinifi ti o se na oba se ne ho sene na boja firi ne ho na mugu a ontena ne nsabuo mu enanson na obiara okọ ne ho ne ho nte kosi anwumre na ade biara oda so no ne nsabuo no eho nte na ade a otena so no eho nte enti so obema okenkan ko yense mebre woni sa obai kwada unye yi da na ode yewu me ka so ba me yere ogu ne sakura onye me mani nya biane ntu ewoni ode fiaka yere no me ni na woni omo start ya ode ma me koto me doko no ba akoni nje mo komedi sa me pesu ye free okay pesu ye free sa oti ase na se ebetima ba ne se sa na ko sakura o da ha me da ha sa enom de akore nso no sa na bible ni kan ko sakura ba o da ha me da ha sa okay me da me nkola mu me ne me nko o de dan ne se ye sing room gra me ne me nkola da o de da ha 1 week here nyantopa de ma fa me ho me kan for 1 week na ide sa na ide na de se me ba o so oba me yire a wa ye sa wa ye bra me be ba o so de ada na me nko ashawo bu gotua sika nko fa mo mo bra e be ma so ani ji ho so oba bu ni nsa no ne ya aye da bodam sam ya bodam sam ni pe bodam a wo de hu o ka so o she atare papa o na mo no na o so ba kra o start sa no ma na o sent bi wo ho mu ya mo ni se me ma ni ni mo ho ya mo ni se yo be oba wo ye bra me hu bet o be de nye wasem me be ma na nye masem we twa ho na o ko baby ba ni nem ye hye na o ba so ye sa de no na
otiwa no hwe na wotibi hu utwe na no hu na asetena kura se kura enya fe yeah de bia no wache wa go so wo yes style bi ho ama wo hu se no ena obi so hu na senti bi pure no wa obeche e me wa na Nyankopon my experience dey dey but obabi be bi wo no go wo ya odane ya ofoge set open sa ono ne kura beda Bible nso say ya no ne koda wo nsuo bi nti one ne da Only obi koda ma nsuo no kura ye moja forever and never you are cursed or say enko oba ne nsabu oh and oba nso bi wa won kan kire se wogu ne nsa mami hu ni say ti bodi say no na course na anam so ma mu ya nsuo bia okay ya mala kan me se Nyankopon sacrifice o mo ma ibe ne wo sa na aya hwesode okay e dia maye nyina se dia mala mkan oh eji is up e wo Bible me okoram ti adenti na ye common sense o adenti na ye ni so when so agi e preach you unim da bi onye ne sa beti baba ne say ye nim say na oba na ibu ni sa na se wo mu ni sa nti we bi say enti say ba say enso bu no awa akwa ye sa de no ye de ye mfa ye obu ni nsa kura esi chen ensuo mu ye chiwa de kura won sense ensuo mu so de akofo ba say ebeko okoti ebewrem ese enno mo ko sa bi sa okoti ebewrem ese akokem anrema ka senti e na kem no na wodi ne da mpa so kura wodi hye kura hwebra wo bre ati we sua ache we yusu ache e wo nsuo mu da bi we onim da we any girlfriend they say e ye ni girlfriend we yusu wo nsuo mu da na we yusu wo nsuo mu da but we obetimi say we yusu abontin asem ye different je wo wo abontin no mitie he ansana woni oba be hie mu ade ne beko nsuo bi wo ye free wo be ma wo wo ena oba no nsuo bi free ni mu na eho afọ won so di afọ na wo di hie mu akọ na nsuo mu se nsuo na epie kura na e ma se nsuo no kura e ma e ba nsuo ni oba ne de agum obema ni wate ase na wa ko hwe pu mu wa chiri we ye fia kwa ka nsuo e punchi ne e ka wa hwe de wo nam tie na ko ka wo oba no wo e de ne di be hie mu e beko atam si nipa ye bibia ya ba ya dam ne e bo yesi ewia na de koma asofo na de koma malamfo omo de ombeye omo ntimi a afe na asofo akromfo ne amalamfo akromfo azamfo no ombe ji musika kese e no omo ji musika kra kese so ombe ya mamo mi hu ni boni o ba amamre bi enu omo amu betimi aya ada me say se Nyankopon be mo obi tumi ma watimi aya mama Nyankopon no nji sa tumi ni firi ni ba mu na omo ankase mu so omo nu omo na omo na se ni pa ye boni bi a later ono no enti be na ya wo nyansa Nyankopon ibo nipa de nyansa ne adwen ya hwe wutimu a ese wo yusu sense kitwa we no wajima yusu a wo se na Nyankopon che wo no na waka se Nyankopon che omo anko pimewie na na mehu bibi o se de imam ka na Bible na confirm o se na mama Israel fo ni nyina enyi wo hu mfiri wo hu fimu na wamu wo hu fimu se wo kogu ne tina bia e wo hu fimu ana so ati ase enti eye ense na wo de ma mabu ni nyina se mo hwe de tunkrofo bia we de wo surely die but what you say they will surely die and you are cursed. Okay. Ade ba ko ye mia onu se Bible say you are cursed. Ade bie ni wa be yi. Ade bia ni wa unsa so me be yi. Nyame ampata kwa curse ni be stand ya ko ne ma so. Because ne ma no ne moja anasa ne ho yi na pa ene nkola no. What you say? Ti kwan bia so muntem tete. Na da wo de say okure mu. Be say me afekura da me ne so fo ye ko bom pa ye mo tete da. E mo so tete da. No, wait, asama. Na we mo tete da. Say e mo tete da no. And that history ma me ne wo ne nkola ye beba wo kine o. I say bi ko fo ye bi ya twa mo picture yo mo video atale ho. Ho. In the 1,000 years, sir, obi bia no. Nso we, emre bi na obi koda wo mu. Ye si ye. O mu di agrobani wo mu di si ye nti me entwe ho. Sir. Okay. There be nso we, na oba bi aye bra. En wo ko hwe mu na nso no aye moja de achi ni nti me enye sa oba be si obo ye bra o nko ho. Ai. Okay, nti e for mo nyensem da o ma afoforo se nsem. Nti bisa o de fa ne se uti we e me girlfriend na o de fa ne se we e me yire.
and the wounds me bear one out the woman. Oh, India. Yes, who your bar? Wouldn't you say your own name, bear man, and a home at top? Yeah, and yes, power, and young people, the shaman man is no crane. Say, Ukunu, a jealous Sudan or bear one wouldn't be obeyed in a mayor, a man of 1 ton, 1 funny one count, I wouldn't say the obey and home at ton. Yeah. So, who I am, and no, you know, Connie baby. So, no way in our own yet. Oh, am I own? Now, one to me, as you. Now, what you wouldn't say, who not the idea? There's a banner for Beman from Dominion. And Bema from my bam or banners also from the old woman. So I am brand, I say, your questions you was young, and yet, and I had them near Baffon, your old home, say, you may know they sent me a guardian more, and now we hear me here and out of home on the side as a member, and they would be fine. And let someone move here, one with them. Okay. And so, guess, yeah, a cube more a good dear crabby, so more be no, you know, was a Marcano. And since I didn't go for you could tell you more. And Kawa, dear, we are watching now. Oh, wouldn't be bumping Pema, because in sure a Kimwan, and sure we'll say Kimo village beyond, and run a Kimo across the whole we are singing now. And could we are singing now, and here you okay. A copier to copier his sense you cry now, the airport. Net, the same sweat in 99 cents in a course, until if you come to your cobby. And then I say, and I see a woman, and I say, with a 4 radio could say, any day a man woman, the beer could do. Yes, I said, I'm very woman of testing a mina, send a so far, what the animal, a so for animal. O my camboom, say, Yamian or pa, bet me at the woman, Timothy, because he said, or better 2 women, Timothy, and it was a 4, if I try your comedian as so. Now your crochet, Guinea. Kwesia de ya no pa na tse Guinea coup d'etat esi ewo ho na ye ka coup d'etat na ese ya to aban bi egu asoja for ato aban egu abefa so edi soja ban so de nim se ya na ese mu odin kakra amafo do na esuro but we de ankoba ne sa kroma for Guinea for tse won tse soja for tu aban na gu no wo mu de ni je and a budget so as woman tiego mountain so enya sem keto na nyem na ye won wakakra na ye ba ye man Ghana mu de ebie ni je o menya nia ne se wo mo hye honkom na abemu se na wo mo kan pepe ntia se wo mo so eni je eno no na me ka kosi eye so for penny awoda prophetic hill chapel and no prophet Nigel Gaisie ebeto just say Guinea ya to ma ban eye President Alpha Conde na bind the gu na asoje soje ni ani din ede mamad bi abefa amemone du so no one no so eba ni Facebook page ebe posti ye komsha o share ye fa Gini won se abemu na so di se nyame ekoa ene ono ntini obi emfa na diye eni agro ntem so for ye ba kotie Prophet Nigel Gaisie send what in some no etudwa a ene wa ba bonte be de use confirm sampa nyame ne eka no ho nyame na efa de mu ekasa ne ye ya hwe Gini ntem no se ne betimi affect ye my Ghana so eti ye kohwe mbra sisia. If you are watching me in Côte d'Ivoire, I want you to stick and stay on TV. I have a word from God for the nation of Côte d'Ivoire. If you are watching me in Guinea, watch me. I have a word for the presidency and political institution of this country. And this is a prophecy. So I'll be coming there. I'll be entering into your nation. And tonight, wherever you watch, I'll be coming to where you are. By the prophetic. Praise the name of God. Hallelujah. Listen to me. This is prophecy for the nation Ivory Coast and Guinea. I saw a political turmoil. I saw this is prophetic prophecy for the nation Guinea and for the nation Ivory Coast. I saw political instability. So to the powers in Ivory Coast and Guinea, if you don't pray, there will be political instability in Ivory Coast and in Guinea. West Africa. But specifically, let's pray for Guinea and Ivory Coast. Especially, I see it very, Ivory Coast is so close. Ivory Coast is so close. There is going to be an insurgent. I don't know if that is the word. Insurgent. Because is that the word? Insurgent. That will attack.
that will attack. So that is it. So let's pray for Africa, let's pray for Guinea, and let's pray the West Africa state. There's going to be a political instability. So let's pray. If you are watching me in Côte d'Ivoire, I want you to stick and stay on TV. I have a word from God for the nation of Côte d'Ivoire. If you are watching me in Guinea, watch me and watch me. I have a word for the presidency and political institution of this country. And this is a prophecy. So I'll be coming there. I'll be entering into your nation. And tonight, wherever you watch, I'll be coming to where you are. By the prophetic. Praise the name of God. Listen to me. This is prophecy for the nation, Ivory Coast and Guinea. I saw a political turmoil. I saw, this is prophetic prophecy for the nation Guinea and for the nation Ivory Coast. I saw political instability. So to the powers in Ivory Coast and Guinea, if you don't pray, there will be political instability in Ivory Coast and in Guinea. West Africa, but specifically, let's pray for Guinea and Ivory Coast. Especially, I see it very, Ivory Coast is so close. Ivory Coast is so close. There is going to be an insurgent. I don't know if that is the word. Insurgent. Because is that the word? Insurgent. That will attack. So that is it. So let's pray for Africa, let's pray for Guinea, and let's pray the West Africa state. There's going to be a political instability. So let's pray. If you are watching me in Côte d'Ivoire, I want you to stick and stay on TV. I have a word from God for the nation of Côte d'Ivoire. If you are watching me in Guinea, watch me and watch me. I have a word for the presidency and political institution of this country. And this is a prophecy. So I'll be coming there. I'll be entering into your nation. And tonight, wherever you watch, I'll be coming to where you are. By the prophetic. Praise the name of God. Listen to me. This is prophecy for the nation, Ivory Coast and Guinea. I saw a political turmoil. I saw, this is prophetic prophecy for the nation Guinea and for the nation Ivory Coast. I saw political instability. So to the powers in Ivory Coast and Guinea, if you don't pray, there will be political instability in Ivory Coast and in Guinea. West Africa, but specifically, let's pray for Guinea and Ivory Coast. Especially, I see it very, Ivory Coast is so close. Ivory Coast is so close. There is going to be an insurgent. I don't know if that is the word. Insurgent. Because is that the word? Insurgent. That will attack. So that is it. So let's pray for Africa, let's pray for Guinea, and let's pray the West Africa state. There's going to be a political instability. I was here for Prophet Nigel Gaisie in watching too. I shall come. I not be more at say any asem keto ene. We call the Facebook page and the social media platforms. I would also and yes, I get to an answer from man deal will say, when you're for papa, or the for papa shall come emani ebem. But if you munu say Guinea, yet me at so. One more democratic abino eguno. Na so the baby this one a idea a year in this semana. No matter the state of the nation, bano corruption I would do any cases I would do military no akase ekoso into mutu abanigu no campon. And no kodanchen and 1 year say at this stage in this 21st century could be ta Abesim na. Na ni nyemu no yedi nkomo yi na ese me sha say the flow say utai kapa say difo ni Ghana ni pastor. Utai kapa say difo ni Ghana na difo a kire say Ghana ha and wa hye nkomo Ghana ade afa Guinea ma atom won say kom she afa pa ana media na unse ye wo tu enyame ne wo wiase nana ma menkyere o ana ba se ye abusa da bi na say da bi o ye wo adani ana ye wo enyame mienu ne wo wiase omuni ati man kom she ye wo Satan difo ho okay ye wo Satan sofo ho so what you say ye wo Satan apostles ho ye wo Satan evangelists ho ye wo Satan pastors ho okay and ye wo nyame ankasa adifo konkon ho but what you say so wa na mutai ka se wo difo ne de hye nkoma ebem Bible ne ka Deuteronomy 18 na verse 15 to 23 but what you say or see adifo ne wo mu di enyame no
Ana pesa making kind schools and scriptures. O se wo committee. When we use gods and hierarchies, and gods no copy information at the better. And I will say every country be a war, ruler of darkness be an answer, and harmonia a ruling countries ni bebree. It is so conjure when yameno, now when yameni mount information about a different country, it does not qualify as a prophet. Tie nana metie prophet be ano, what you share, woman ye, woman shino mobile, woman character. Bible said, me a radio say, medifo bi anya homaso. Na what you say? Ye anya ya ho wese. Ye anya ya ho abefu. Na ya nhuran anhwe bonsam atemwom. Okay. Me pese me go back to scriptures ma kenkan. Bible say odifo bi a okasa basa bi an onyi nyame difo. What the qualities of a prophet of God? Asofo no qualities. Ena enye sa wo sankom ebe mu a ye wa ben for mo sankom. Abei-4. Deuteronomy 14 verse 9 to 14. Osi wo ben fu a o said di fun kom. Na what you say? Me pese ma kenka ba twe time na kwachiri. Okay. Ye wo obaifu a o said di fun kom. Okay. Obaifu beti menya information o jama prophet. No wa sankom. Ebebem life and color. Na no nkyira say nyame na akasa wo. Kristo on kasa rough. Okay. O say last me ba mo interview me ka say won be start kunkum kola na misi should ya say alpha ni omega say e ba be si enti mo nda mo so. First week na na see me ba e bia last week mo na see e na sika san frame wa. Na no misi should ya say nyankopon alpha ni omega say e be si. NC menje monyam bia ma me hu aye monyam ni na koma awurade. Okay. O say Amos chapter 3 o say the eba be sin no nam na di for so kronko reveal but when ye were characters esu ni ban ene ne ye bi odifo bi ani wa odwani ayi part bia Sir nana enye se akoko sa kira koma enye ne fe bi na ya bi nana ma menchira o edifo mo Bible mu Daniel say Daniel because of the entiana erade amana be ahemfo ne say because that time no na erade any sin no tu hene no kre but what you say hwede Nebukadnezar ya be man ne homo so what you say erade bre na say ema na hini collapse but erade use na difo konkron wan ka say difo no basa our God is not an altar of confusion. What you say and yes me kanya me say me difo nti na me bo agrabo bi ensem pata ayesa hon konkron twe ne ho ema hon fofura obate say Holy Spirit eba be replace enti me ya adwuma obe oche say dia hon konkron ye nyina spirit ne be ye ba na mfure erade. Okay. Erade difo bia no esu ni ban ya me kan no onim na nim risika. Okay. 1 Timothy chapter 3 verse number 10 to 12 osi mi chofo bia ni risika madifo bia ni risika na wanhwe atemwom ene nkwase akonom na mom edini edida so se nyame difo no ubatwe akira dia ma awurade. What you say ena osan kan wa bi mu se e ma wo masem kopem ye na awurade Yesu Kristo na ho yiye so. Okay. Enti among the prophets no and obi abetima ba be ka so a prophet ye wo shop akomu a pastors asofo ntade a clerical bom uta ta na clerical bom osa onam ofan Bible a ye sofo but your character oni ye no sunu ban ene be kire se wedie na what you say o ye sofo anase o ye difo anase o ye evangelist anase o ye yi o kire kirefo obetira na na pa umenye ebusa wenchire ya me pe awurade asem ose na difo akronkron no anase ne sofo no one characters esu ni ban ne sofo bia ani mrisika onye bupo onye nsa enye anu an Nigel Gaisie ma be gina na yi su ka chese osofo a one ma da bia no it doesn't matter say onye obada no nyam Bible say nyame so onye onu an sade ensan mu die bai osofo bia drink bia no na nche so onye sofo awurade say ni sofo ni difo bia enum nsa. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 or say onye saduam. Okay. Encho sofo kokonu whiskey kono brandy
I risk me saying someone no. We begin say I'm a prophet of the nation, and I blame NDC and MPP. Oh, it's true. Okay. Malam Kranim, and I say Kranim. I blame NDC and MPP. I ain't follow me free saying. Yeah, any family near to you can't say, you call racist. We are the about Kubini. Overtaking is allowed. But what you say, I guess I would do already can what be more. Or be your dear to the American take me Baba the sound. And me blame NDC and MPP. Yeah, Quack to Aba. And this for say a man prayer, woman young to more, any or do for me, and this win by 54% by day. Amen. Now MPP funds some of you for and this win by 52.33%. Amen. Is here way up? Make last year. Okay. Now what you say, make last any busa, or say be chilling was sure. Mumra me radianim. But what you say, I give you a winter name Tamwa. Mumra Mary really at them. No match them with the ancient banner. Now what you say, yes, sir, was some comma, may I show before no some a different commoda. Now what you say, me bow ya me banu about Imam so. I saw Malam Fari. Me Malam Faruk me ba. Enti ya kwa so the no said different come. Okay. Me a prophetess, me a prophet no send come. Near quay program, do am head. Na me tell so for some tom omo ma me biota me bomb pa yegusu na me pai na me bomb unim your car kwasia be na atu nsu abom no nyame a ofo bi se nkom no obeka we ese nibraba we aba hu enya nibraba those are the signs yo but what you say it say oba no be se nkom wo de wo ye MPP and this then time na di for ne se nkom kan to kwa yes Ghana. And MPP before the acco. Me person body for be a ne wa comedy for nchai. Hey, obrim pong, ye were characters. You will soon buy a prophet Elijah, Elisha, Hezekiah, and you for baby on them Bible ban. What they share, woman buy characters and ye won't be our own, but and then I'm afraid for one dear. Or if for why you want pana. You're targeting a whole lot of things. And then I was answer, are they real prophets? I'd rather see me made for Kron send Mushino Mobanti. Wow, and then on my notion, your penquasiadi. The entire makers your penquasiadi and said, Bible said by their fruit we shall know them. Eh, or therefore being more was seen it as in a Japan, a good pumpum. From the history, Genesis to Revelation, or therefore be an empire boy. Yes, in their life, physical life. Oh, idea physical life. Oh, give for baby. Or see men kuchi who are kuchi okay. Be presentable for Winyamina or someone. Men call anything be a catasene, a sumasi be no. What you say? And I say, be another cassette, a give for a croncono cassa. It doesn't matter. And cobe bia. What you say? Me on Mamma men catches a corner cody bonnet. Corner coy way, a rabbit. Ebia MPP and this once I make catch say ye ba beto about 2024 Eradia reveal do be wuru nya kire me once na make behind the scene Abesim so anya me na me ye o but otumfo no ye political aspect no ensi nchen we enya politics na wo ka o hyenkom and e bepie mu say my mind be asembeto a mind nti wo mo emunkofo no eni na omo so na so mo mpaye ena Womompa no, so who boy your smambo and the intimate, but a copper say a bassen or cayenne, and what by edging a new one. I say, what by a confirm Mr. no cayenne abim, but in the mess about to be a name called Malam Fari. Malam Fari, guinea could it tie and send me bray and I buy a witch from your man penny, Abomodia, ECOWAS chairman, natural crata, say, of a second president of Alpha Conde no yen shena is an apomidini bibiano. Momo and Hannah Jane and as Momo and be a behanu. Banin yam Ghana for us to say. Sana air poor guinea. So no mu ye my mu and sana quaya, one sha. I say, well, my Ghana, a bit papa said, Bisa, a bit macoso. Sana yamasi fatty or Ghana, I say. Now the Sabato that said guinea. If he says one, Ghana is standing ready to say, bit man, PC. You, that's it.
o said ye or young woman or Ghana, San Wogini. Sa Nyakupo organ on one wogin. Best one year, 1 more year, intimacy. Ya near any may yet, Miss Wong. I just say, near my ben, yes, in years in it. Cheat me, they make me say, sir, Guinea for no money, didn't I see it? Okay. So now, make I say, West Africa, but coming the You need me. Oh, quite bad so. And net with defense, one okay. And then you And then I'll pay. I say corruption at Dosso. Running moon corruption is Kedianu Elqua and I want in the cotton, and your papa in about Ghana and here. Alpha Condin. And then she said, no one in the quiet. Men found said me too. Not but who said, so be bow so. The dick cano, a seminal dick a cotton say. Catch say. All Ghana said it. The good idea, anyone said the beginning demonstration dick I had. Eba. Of course. Now, President, and who say, Debbie, Abia, ye BBC, a chia, one word, or moon side in a chia. See, I sit in my head. Now, my shy day. I am As you know, maybe. Okay. Bessie, you better see, BBC, baby, see. Now, I say, you need me, and then, that's you cool. Oh, we are saying, but go away. I bet any panel and yara room, when you are Jama, I come up 2 more grab on this woman job and he said, yet me at 2 more binder than the Yamau, the only position also, Nipa was 1 per 1. On the way, Pierre, or jubilating. Now, what I be so say, or more or by na fanzo, or help Musu shed them Musu. Intimate who said, or more amount for Pierre, there be opposition, no more PJ money. I say, good deter there and found opposition, yet political. Merci, good deter be okay. Opposition, no. Meeting or no, only team be a one. No, wait to me. Sir? Yeah, now say, okay. Yeah, sorry, can be 2. Okay. Only 1. Here 2. The team be out, we are buying out this one, no, steady bet. Also, we are buying out this one. Any baby white, yeah? Yeah, 2 for near 2 for. What transfer 4 years? Yes, what chance or to make a second. Second one, no, Hannah, near one year, see? Hannah, near 1 year, see? But who are holding over to me a qua? Kojinana Ghana for 2 Abama. 8 years in the swap, free and got Tenacin Casse, I said I made drop BBC, see me a 10 years and not 12 years. More 100 years, over quite Jack Bruno. Yeah. No crane. Uncherable. Debbie, over quite Jack Bruno. Yeah. Now, if he did bring out what they call my so. Then I'll put yes, yeah, who near be that within 4 years now by it. Within 4 years now by it, then I'll some period yes, you. The Yemeni put Pia when you be. What than the president, the last post I would know woman, if you know. So I am man penny woman. Or last respect, no. Okay. Who we are, baby, continency D, and no man penny for who see your continency D. Yen we are singing a salute to me. Okay. And to warn Sir President Mandela. Or cut down 20 something years or peer by no. And you why you pen or goody, or buy a to Abamano, and you why you do D. I don't know, or some means see my Honda, a buffer. No see, no man, a true and then the party a day. Every day. Oh, we also be a salute to the fool. Will be up and ask me, but you will be as a fanania. Now, per day. A friend of Cotonche. Share. Young Brassa, prophet now, or call ye, where, mammy. We are Madam Timon for different man. Okay, good. May Madam now, yes, Madam, your church. So, we have Madam for you know, moon, professor. And so forth. Okay, Madam, a teacher. Okay. Now, would you prophecies say, send a Christopher a come on, Samba. Okay, come, as we do not know what to do so too. Obi Chomne Kokana.
Nene say why you bibi Sir. Enya magic. Okay. O ka say osofo no say omo che no. Ebia na cruise no soldier for no. Omo ba ne ho. Oni omo enya. Na malam fa obi a hye nkoma. Mare nkom fumu. On hye nkom say Ghana nyeye. On hye nkom say hey Ghana hiafo enchemu be yeye kama. On hye san nkom no. Na se de nyame dan na di kire no ka anya. Obon onim hwe onye mama mai kwan. Na malam fa onim hwe wan. Onye wu enti na me de bia me ti wona me hu se obi asore oso okosofo obi asore ose me ko malamo onko pompa ye mame ma me sore na jofa Usu kikem ya bere kura kikem nyangopo yi weje hume mobo odi ekoso ye ono nyangopo no one day I see prophecy no so ehun be wo ye kwadro ni a umpejumante o sore na otam sika kusu o sosofo jibompa mame o be ko no odwafufu kama one ne yire no mu di no mo ye fine cause wadwe bom wajimi na jimi tam sika kusu me de koma sofo o be du no sofo ni shu a wo hye ne ponku bi a wo twagere a wa ye wo di sika na ye also ti wo uti kro ntimi mo baba common baba kro ntimi nko de bia osore aso hu kire o kakra na wo so asa ka tama ko ba no na wo do tire fi na wo ba yi na se we de enkom show ma ni enkom show bia me si won hye Ghana nkom na nye hwe then me video man for me and then as I me the phone me cheap na me the phone the chobi o si chinchina twa me phone no pe osofu bi be gina wo emi won south of the na ni ewu poto o be se nkom say there is no way say na ku do be wini na if me kura me go gina me am a politician na me timi go gina ka say your mama on wini no o wini am be e wan o lusu am e wan onu nyankopon no na ma nipa yi lusu onu a na ma nipa yi wini okay mi be jira onu mi jomo ni mo dwa kwa mi nyo bia yes mi nyo bia but so for the obi onye wu me se ombo gon shankom Ghana me ti we me mala me na me ka on shankom se wa kira mala mi be wu na ni se nya me nka nche na wontimi meka entra me se ye nchi so asofo no ebi a na oni soldier fo no wo link bi wo bi soldier fo no edi sa de no ono mo link ese Ghana ye nchi no na nti soldier fo no ono mo link ka o meka che ne se o odi for katuja ye ba ko ye kudita katuja se kudita o ka e be be se jama oni asofo o jama oni asofo okay unim say kudita si a e adebone arambo no credit osofo no dey dey pote nsisi be na otimi ye o so o ka so mo mpa ye so mo mpa why no mo na mo mpa ye wo sofo na nyankopon wo se wo na wo si o se nyankopon yi a kire ono wo na esi gina wo bompa ye bompa ye na eba no na so a shift e ho na obie won ka say yes wo bompa ye so mo obie hu se wo bompa ye o mo obie hu so wo bompa ye yi sa de hu fi no afi se na wo hwe nkom na obi ate ye no wo bompa ye se obi asu hu sa na ti nti wan we wa mo mpa ye hu o ma ye kwan masa amafo ye chamis a we nyina wa jedi what the time sa chamis we di no we chamis be no wo so aka sem no kan na be mu sa so ti na di musika de bia no okay asofo no be ko so agi musika dia malam fa we de anti we wa kira kwa he ugo si ama yi bebre ko atu okugu na sori dem say yes asofo we je obe ya de na nyina ya nko ho me na ka to enche na sori asa ye mo fu jirira bonte na say wa international prophet am na be mu dey say international prophet bali ni emu no ye nhwe malam fa we ebi mu no ye radio presenter Captain Smart di asemi e to jo say na so wo African countries so share say na wie mu tie African countries Ghana Nigeria the West African countries we to be precise say na ma cost enche from a year afiwe mu eco 2030 there kudita beji group do na aboso ujiri sa Captain Smart
oye me nipa na nka me pena sampa san madam for but na sei ne normal ni ye bia ya mama firi no Aden majano pena sembi oh majano ensem we ye mbia no nka ensem we emfa sumdwe mawiase sans ensem we mi obi bie na he ohun kuda obi obeka se enkwasiasem nsi bia no say nipa no ohun kwasiasem da onfa nani ehun kwasiasem da katisma to dwe nanum onfa na no ohun kwasiasem da ni bema oye kosi oye ni bema nsem kosi a katisma di me na me jam me huna na nsisi a obeda Wetin we huna katisma sema na okay oye oba o e wo bi su na die koso no ensema wo ye we nyina na Ghana soldier for Ghana police ehwe mo he bia nai national security mo tie di okay we nyina na di on talk about o man we di talk about no mo continue because me kai se bre bi me boss kana Japan ne kasa kura nu we yeah ya ko swano yeah and no cry dey ko to a 3 straight yankopon na yi ni free mu yeah ya ko min kasa edipa yeah onu yankopon na yi ni free mu se da bi mako we na nya sa no wo pa kire o okay eno ye free enye na ho den na nya ni nyansa onu yankopon na yi ni free enti akodu we so a esi ye invite no yes NDC chairman nye se bia no kekan enen na asem da so wo court na Captain Smart ye twen dey so no on the oye case study say na Guinea corruption akoso a dokore enne wonu ogina ho baby corruption wonu bia meka ne enko chi nipa ne won korpoto wonu so oye Ghana ni o oye Ghana ni semina aban ma me position ena bi di sika wo right say o de wo be kwa korpoto me ya invite me no pray baby a me first di sika na I say ye hwemu okay ni e chi me Captain Smart obi e di sika kwa report oni baby I saw report chairman no why you ni enchi yen na do be report action and then e say obi onu so be di asem no so basa ono o say den aban do ote so no amu se mo ko report a o ma aban na me ma report mi case no o say aban a ote so ale Captain Smart no why na bibi ni chen yeah no nya bibi o MPP na fe den you a o report o wona beti aye ni o ko report wan kasa di asem na chi asem no report wan we di asem na chi boot to boot asem na be yi okay e ko ti on go jo wonu bi ensam sa ye nka o ye fa no nka basa fu bia na ni beka fu bia na ni beka man kan to Ghana so nko a wo say o chete na ekona Africa enche be hu me say wa obie wa no e friends fi bia no nsuo ne ba di kan fa okay e di kan fa se dokwa na esi a ono so okrom ha bi oni a se ne ma no a ne papa wa ne ma wa na busuafo wa amfa no no onu nya kwa dwa na e be chi ne busuafo ni bi ka kire no yo nti yen fa ya no we enko kan kudita yen ka yen sadi we yen mobio ye twemu ho Africa ye twemu ho okay ya ti asem odi for we the tractor cran mfa ensu so se ekoba ne se we odi for work shem kon waka sem bi na abemu a se boni ne bemu a ye se wo be ba ponti na be di rusia fa so ene mekan se ase de o ma me ka kire so otreala ye ya pa o ma me ka se bibia wo kono ko abakopira na be kono akopira na wo be ba na ma me ka so otreala se me ka kire nti no odi for ahyenkom enkom hye no nye papa nye asempa say ye tu obi abayegu na aban military aban abedi so na anu echi no WhatsApp abonten na afa de wo ka say o me na me kan sa esi na wo ji oni wo hu no papa na me de minim se ade bi obi a de ni padua ye di na no be kan papa oboni o be bu hu aten okay na wati ase ni teo enti ba bia onya sa information ni se de papa si kana si mama o ka no ba bia onya sa information ni free ye no say ye urade di a ho son
And what you say? So baby onya information if and never chere say say you ready the hour song but see radimpo de mami nyina wana ma say radimpo and waka bibi a cho say kro bi so boni ba besi na waka to jana kro ni so no boni na sie wi a wo kwan say obeba bo ntebe ji oni afa ho enu na chere characters of a prophet no and what you say enu na character of a true prophet. Okay. But what you say? Elijah any ba adifuo ni si aye na ba konfo ni si aye. Ose mu de mu frem onya me di ni so me frem nyankopon. Ni ehwe nyame odi oja baji ne mampa e boso. But what you say? Battle but awieye no awieye ne kosi sen. But what you say? Enti make say there are characters and na make no. There are characters of a true prophet. And a true prophet be a behave like this as me meaning. A true prophet be an answer, a true software be an evangelist be an or behave as meaning. Okay. But what you say, there are requirements. Of course, a man of God, a prophet. Bible now kutano. Oh, you're walking Bible. Oh, and any question go vice versa. What you say? Oma the opposite to the Bible. A radical chile Sodom and Gomorrah say, Obama ejatumu. Oma na bofu di kanko wone wo meboa. Na nemkrofu wo mu na radi ma yi wo mu firi mu. But what you say? But the national dini di okay dwem. But enye so ba kwosere. But eno no. Say the scenario no called Bible say na Erade ni Abraham kasa no obunkoto dwe o. Nana obunkoto say Erade eye nipa num na onya wo abese kuro na na. Osi da bi mi pe nipa tene na efo. Osi what you say? Osi Erade unye nipa ba kumpo abese ko osi da bi na Erade suma na bofo kokuro nim ekogye de eye ono ni de afuma nsa na o say. But what you say? Hey, so from a man of God, a prophet of God, na adie bi ba. I was so team said na, he said ke kan wuti bi gina bompai. Say e ya mpa so ampa say free rade dia. E bi be dead. And I say ye be sisi kwan bi. Wuti bi nyeni nyanko be sisi kwan bi. Okay. Oh, so there is a character better odi for no. And obi also dey be a prophet. Because because I'm a prophet I am nchen. Signature be any ho ebi nso asofo bi akochi se mo de nam who is your godfather, who is your spiritual father. Bible says sunsu beja ne ene Awurade Nyankopon on no fra wo dia then he or she shall protect you. Na esa petima enti what characters be a your original and your characters be a saka saka. Yeah, meet you. Me person me don't want to call. You are shooting till they make come. Now unjudged by characters, you shouldn't buy. Everybody be a good amaye. When I am a difu, almost no mobile. Way say Onimudia, Nabusa baby or war. What you say? It is always some come. Who's a better? One more for a man no cool in Samuel Manumanim, and then they say, what can I say? There be. Now what you say? There be. A deep one in Yasakasakao. Yenye altar of confusion said yeah 1 Corinthians chapter 14 verse number 32 can any altar of confusion our God what you say you cannot know God so also you are representative of Alpha and Omega as the prophet dia Bible we your software and your software V8 why na usro na so enipa why na usro yeah you Osofo onya politician nsem na wo kan usoro wan dia den ti na go for police no mu wa bo and asofo dina the center attack ya attack asofo so anya wo nya so nya correct wo ya no kura na de ka aya no kura na meka okay so for Bible for the cancer wo na baby a wa bridge wo sa e punk ni na mo e body e ready na body guys say Jesus. It's one because I don't know or character depicted in just one prophet. But what you can't attack. Also for when him said you talk enku aboard yes sir. Bridge here koko. Ebi en sam nyina tuntum no ma o twabachi. E be na no for body guys. Because what's happening? E be for ma be for mienu nia said the woman asofo e koko. No kura ye kan so for bi bridge. No kura ye kan so
Nana, me yet you much. I was the same to one young woman was say, Mala men quail 419, me physica, me mosica, almost 419. Eti we nyina free fa. Obi a share kuma na bemu. Wa share wa go. We dey na duduane amen no so ne dai bi se wo so wa so. Obi ti sum dai ma ni bemu an say. Wait. Na say bemu. Na no prophet of alpha. Ana ye maye. O ye nyame difo. Ana na anya mamu ye busa. E de me mala mi ti we mi yesika o je we hwe bibi ma. Nyame na edi eni ma nti nyame de ma na malam. We dey ko na baby ya next time ti we do final words ko ma ye di efi Abesim grow for because we want to di workshop ba biem. Eba eye bosumtwe brantie ne kanchi wo mo akemu a ene mosim ye hwe enye any Guinea overthrown with government no yen come any kind of me catch it o me catch it Abesim for say obi anto no fo obi ankwai di bia ni go fie no ndi na nam kra koto jasu kra ye force uko to odwan ya undimito odwan ya say life one no ma me ukuta 200 Ghana ho no wo benya abonche ato de bia na obere fani se fridge boy na wudi kakra yo meboa obetimi aye ne sa no want to fish so kakra air force say oberi meat air force enya force oh at times me am swap no ma bi a yentimi okay meat in the body unim afujaye enam gidigidi mu kan say asawa na mu go din sa enti wo ko to sala o ko emi anku ka ofia eji na afia dey ahodi wu mami obi a onye duane kakra oni fie ko pem tama sa ni baba ni mfoni na ebe free kuro mo okay ndi eto so mi no asufu na mu bia o mu beke kaka sa me na ma prophetic we ma prophet mon prophetic papa mon prophetic papa prophet of doom we nye ade papa me obi jira ho aka say ye be cool say bibi say cool besi wow you know what is even a cool yangobo kasoro ho a nya sa pa dia oba ye nyina ndi weji o including me ye nyina enko mala me wada wase mi de meka se onyame ma ohindie emra enkasro bra odifo yesre wo so final words fa efi Abesim besi like busimtwe ene Guinea so die esi no final words in fa tudwa na fa telephone number kan the mesere ni se de shake kan ya no nye de bia na abawi meat ye nu ye gedodo so ati ase ye aduane mpa aduane ototo nyoma bi se fridge mu awani tua bi aboa ne nan ni atwa ma ne nsa ni atwa ma ne ti ni atwa ma na de abesi fridge mu aye wa de kama so ati ase nkokko wi nipa na mkono nipa mo je bi amfa ma me ha ho hwe de ekosu nyina ye kan di fo won se bebiri by their fruit we shall know them your characters your niye your esu ni ban unim sa de ma we nyina me pa cha wo yes ye pese tintim onyame adwuma ye hia ho abebiri ti se be ka na ba be support ba be bua de nyame ansem akode a enye ye de o nyame ansem tuoduo de akode a ye mfanko ubeti ma frame number we shi na twetwe nkomo 020 3851633 020-385-1633 and I say 0249-631-876 0249-631-876 oh frame ya frame say di for me ba be boa na nyame adwuma nkonkan manu ato baba ye beda wase na ebusuafo mabedafo enne dey me no mo edi nkomo fi me sabe nkom so malam fari awoye NPP communicator ewo eyo Kaiko Central any epiem so no Odi for Bernard Abesim oda asafo ani the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ano womo ene ne wombo amadwumede eye kama me dan wase pa sa so na me da wo so a wo hwe ye me dem wase se muntimi nya breje hwe ye video yi sa contribute ye message de eba bebre pa so adaje ena jese ebo me a menye bi
ankenkai ba ne nemu no de mu kai bia no me de bi fans mbisa no mu edidi nkomo wa ntimi sure pass wo bisa asem bia wenya no ye ewo eye ebredwumede no ekoso na me to aso na me da engineers ahodo editors ene me cameraman na ohwema adwumede otwetwa ahomfoni beto ho se na wo hwe no phone so anase we video crowd no ndomo ni ase so mo tibi bom mo de edwuma pa edebo adwumade we ene me director Ben Bruce ono so ya de time chi ebia director amanyama ayekama me boss so bebi owo bia nyame enhira no so ono so we fi akoma mu ebi edwuma na ene Monday o me kwan ma me so betena ha na me de yi abesomo na ma do bibia se wie ne busuafo me ka wo se ne dedike a wo hwe too much GH dia ne woni pa bebre ade ma obomodin a subscribe to your channel yi na dan follow your programs awodo wo se post ya wo mia notification bell na be da phone so na wo swap mia no ahwe say information bi ebesi bia ide ni echi e wo ice we bia o Ghana ha ene wi asef na nyanti ba ya ne de so mo etibu mo modiana mo follow na etima kwaso mo nya bi ente e wo masumo na maka say we no your social media platforms Instagram and Twitter so @TooMuchGH_, Facebook @TooMuchGH. Na number wusu a anyway aha enya me atom yede dwumade no esi nyame yadoma e be say de share bi macrobia. Bye bye. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Hvman. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location in our Abesim Park Junction. For number ne was you, no one casa free. No more beyond that one, no more being casa me from one casa free.